ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, эхо радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Kıyı küne, bu iki tılga, bu üner künge, elbek de etiller, elbek de aktıllar. Asput seri sıllara, andağar etiller künlere, serihit acırha faşığı samnarbıt, min doydum narota. Kırgığı tolanın toranlar, ergillen kelbetek boyutlar, östəğü arğağar diyenler, kıdıyen tönlübüt geroydar. Kıyını bumanna uhansan, küsterin barabıt, jonnarbıt. Kıyı küne, kara hutar gıstağ, kıyı küne, sırdık ıras ıralaq, kıyı küne, ümütünen. Ütü gününen gündü bıha efiri göräçiler bit. Ehigine ulu kıyı gününen etitik istinglik ağardali bit. Ulu kıyı sekton 5 sılınan, uluspu türdünen kıyı aksiyata ıtılla turar. Kıyı aksiyatıgar haz birdi nehillik, haz birdi terilte, ubastabıllaq tıl, üle biterenlere, baçottaq sinyalanga olaratçılar, ülelen idillatçiler, buka barı kıttallar. Bugün kıyı aksiyatın kiyehe 5 çaska deri, ehige bıha efirga körüyoqqı. Aktsiya ağır sottor xamıyatın bilhinlere bin. Xamıyı berседателя Елизавета Семеновна Корнилова, Иннокентий Михайлович Сосин атынан Улустағы Кейнәммет библиотека сетімен директоры. Xamıyı членнері Феврония Михайловна Оконечникова, Бағылай Манчары атынан социальный тәрәхінлері өйір фонда бұғалтыры. Раиса Семеновна Неустроева, Майя Селенеті муниципальный тәрелі жағалтатын бұғалтыры. Бұға эфирға мәңе қаңала солуғын бағылыға Николай Прокопьевич Старостин тақсар. Вастығылақ ұлыспыт ұлықтақтыра, күнді бетерәнлер бет, сәрек добалары, тыл бетерәнлері, сәрек олары, онына бейік чаттар бет. Барығытын, мәң қала соройын жағалтатын атыттан, тоз бәйім ақпыттан, орайын севетін депутаттарын аттырыттан, ұлы көйі хәтті 15 жылынан ететік істеннек әғардалі бет. Онына бұл бүгін ұтылар, хағаланар, көйі акциятығар бары активнайды күтті қыттен әрінәбет.
Kıyı hette 15 yılgar elbaq bilemneni iller ıtılındılar. Ol gınan barım bugünkü balıhınya doydur dünen manlık tügenge tiyette. Ol gınan barım behigi him bir baratıgar. Bebet jommutugar hergebetigar. Berbede allar batıgar. Aktivnay üleni hamnahı ıtıqtaqpıt. Bugün günge barı bitirenler bitin nakattilan turamıt. Kinlerge ütüyünü, dorubiyeni ere bagarabıt. Onna samay bir öydü hanı hıcaqtaqpıt. Sari talanı var oqtuğu. Bugünkü günge bihidini kirkakkabetigar kıyını hansıbıt jommutun atların solların baratın öydüen sanan. Bu aksiyaga urup küttüger kıttığını aktivnaydı gıbbıt jonga hergega barıgıtıgar istin maqtalbıtın billerebit. Onnattan bu balağan ayıgar, balağan ayın 300 günüger diğeri bu aksiyabı aktivnaydık barı kıttangıt bu aksiyaga kıttiyenlerine bin. Bihigi aksiyaga komuldubut bibi kaçınattan bilergi kurduk bu artık bıtıgar ola biter allara bestayakka 12 tığınçattan takka boyutlar ağa doyduğu her itigar ыңырылан бар бысеттеригер bu komullar onna bu maya bıtıgar bar monumuyumutun 100-200 etabın oңuruga tuttuluğa. Ondan össö tөгүл barıgıtın kıyı gününen itidik estemliğe gardelibin barı etenge bolun, dorobay bolun, onna kıyılak boyuk bolu kayın. Ende jen turan мән хаңалас олойонун жаһалтатын үлехеттерин арттырыттан bu bir günden hamnaspıtın ağın alta tığınca 500 behanağız hokkovay kemberi garantine hurugu tuttarıbın konulan şortnek kamahıyagan. Тыктабылла bir duydulattar bıt, aras korаттарга, aras ulustarga, bihi mehalas uğralar, bir duydulattar bıt, bihi gıcıttar bıt, ıçattar bıt, tıktабылла bihiranlar bıt. Egini barıgıtın bu kıyı hette 15 yıllar röyde öbürleyinen maya olaqtağıqtarın общественнahın atıttan ititik istinlik össö tөгүл dolguyan turamın ağdelibin göңүлдән. Бүгүнкү акцияда сыйлы хуруга бирги боюттар быт аттарын ычаттарга, келер көрөлөргө үйөтетиден, кинлер холубурдарга биги ычаттар быт нитектакпит. Онна бу хомулубут качынан биги бу кыйыбыт монумиянын саңардан, саңалы мөсөннөн оңоронму кинлерге же беле хунуктакпыт. Биги бу мая олоктоо жалтатын үлехеттере bir күннәк камнаспытын бу 39-тыгынчаны Терьер хамхыяга шотна комиссия туттаран турабыт. Онна бу аны көһүңәңерле 200 түһүмәкпет үләтин кабнан ытыппыт. Бу бастыгы түһүмәгә таксаңы теге мая келләхетне бу карантинмыт самоизоляция биттаны келеңге көрүн истин бияга тетилер гитнетин бихи хурук агаспыт. Оннан бу биги монумент да бүттүн барып кен туттас сетбетинде биги саңалы мөсөннән оңрамыты чаттар бытыгар беле хуннар бытыгар бары күз көмө болу кайын демин сөдүр ыңырабы баһы болу. Биһиги ағар соттур хамыһыйабыт үлэтин саҕалыыр, онтон биһиги быһа фиргэ көрүөҕүҥ бүгүн улуу кыый күнүгэр ааспыт алдьархайдаах сэрии эрэйин гыһалҕатын билбиттергэ, уоттаах сэрии толоонугар охтубуттарга сүгүрүйүү сиэрин тоомун.
Ие сири атыяқтақ аналжархайынан аңнабыт, қаз бирди кежил қатын тарыйбыт, оғону уруну тулая қалларбыт, кергенни ыл жону мұңнабыт, аспыт үйе аспа тарақпат аймалғана, норгот сүріға умнубат едәне үйелер тухары умнуллубат. Кенелер сырдык дуғаларын кәрестен чумпур оғым. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Советский народ аға дойдуны көміскөр улу сериге сетиспет улу каннах кыйытын солтата үйелерге үлбәдүйе соға. Қас үнер көлөне ақсын. Ие дойдуғы мұңыры соқтаптал, біренилях болу, қорсын бұғы онна героизм, үтөкәннәқ чағылқай қолы бұрынан сценаланы тұруға. Күнді көрәтшілер бөд, бүгінгі бұға фирбыт виртуальный парад бұғытынан ұтылдыға, ол күрдік улу кыйы сеттон 5 сылыгаран Аллах виртуальный парады сағалыр, маңнайғы колонна. Беге салаячылар быт. Күнді улуспыт олақтақтыра, күнді бетерәндер бет, тыл бетерәндері, сәрiyek добылыра, сәрiyek олыра, онната бары улус олақтақтыра. Барығытын мәң авас орыйон жағалтатын атыттан, орыйон себетін депутаттарын аттырыттан, тоз бәйім ақпыттан, улу күйі 15 жылынан барығытын ететік істіндегі ағарделіпі көңілі. Улу күйі 15 жылы бары көрөбөт, улу күйі 15 жылын белетир тәрәхінлер аспы сылтан орыйонға анал жағал тақсан
бары халаларынан, бары хайыскаларынан белемнени үлелере ытылдан келдилер. Комойок ен бу коронавирус ыры турбута бүгүн банна бу дөйтүрдүнен беге улахан кең параттарын кайын оңорбаппут. Ол гынан баран бары битереннер битигер, тыл битереннеригер, сериок доболоругар, сериок олоругар беге бары бебит семей белекбитин, семей агатталар битин дерде турабыт. Беге Мәхалас районун делегацията сағаттан бастығы герой Федор Кузьмич Попов атын өссөрдүктүк туту берәдігінен кені сүйс сағын көрсө арастағымнақ тәрәхінлері ұтабыт. Бұлын тұтар 9 күнігер районтан үлпөтөт кейләқ делегация баран Белоруссия государствотыгар Гомельская областка Лоевская районга онна Федор Кузьмич Попов геройду бұғыны оңырбыт. Гулшес дәребінеға онна кені көміс ұңғыға қараллағытар Деражичи дәребінеға ұтығылан кәлдебі. Онна бейетні ғытта ұрыттылар бейге әдер оғылыр бұд, кәдеттер бұд. Оны тәңі Москваны көміскүр кіргіға қанақ кіргіға қанырын тоқпұд, олықтырын толық ұрбұд, жоммұты әркебетер жолан Алексей Епремевке. Кені геройды бұғыны оңырбұд седігер. Можайскы районга Мокрай деревіне, Александровка деревіне қайыз қатынан кіргіғыларға өттігі сеттерінен онна Бородинскай кіргіғі өттігер Зоя Космедеманская геройды бұғыны көрдірбет седігер отығар барытығар үттен онна әме үтігілан кәлдігі. Әтеқпін мағарауын бұл мән қаңлас жоны әргеті бұннені ұтылы бұт акцияға бары активнайды күтті бүккіт. Ол акция түбігінен бұл маябытығар бұл монументін бастығы реконструкция этабы оңғылынна аллара бәсті ақпетігер бұл сәріге елін әңірттен 12-ті чәкәріңе ойын бар бұл сәрігер ғайы болысатығар саңырды үлелер әме ұтылынылар. Онына легендардай 34 танка макета әме тұрды. Onun salgı etini kayıskala kulleler bara turvaqtıra gayı süs sılıgar bara kayıska baratıgar otta behit çattar bitigar oğulur bitigar össü küçte koydu bilip yerer kurtuk kına ülene kamnahı biterta kinige ler beçetteneller üyeler koydu binyük behis çaha bu yıl taksiyaga Stalingrad kırgıhı tigar ne hangalastar diyen kinige me bilemnene hıccar onun üyelerge salgı bu kinigeleri beçetteten Jommut'un herkebitin üyetiti ülete salgı bara turuğa. Onun gündü bitirenler bitin össü tögül. Bir sürekten bu köyü hette 15 yılına gididik istediğine gardelibet. Bihigi Mehanalastan üstühünce hette 106 hette eder gıhtaq bıçattar ağa doytuluğu heritin kömüskü heyiter kıtta köyünü uhansa var bıttıra. Komoyo gen tığıça 912 kihe bu kırgıhıttan kayan erkille bataga. Gün bugün ulus butugar 100 bitiren var. Yokuska korakka 5 bitiren napet. Prokopiev Bahalay Tikhanovich manna mayağılır. Nikolay Hemenovich Naharap Kaptagayga var. Kim Çerkaşın Nikolay Dimitrievich Töngülüge olur. Dedi bitirenler bet baraksatlar gün bugün bu olak butugar tuğ boğaların, tuğ haydak terehinler boğaların baratın köre bileler olurlar. Bugün kinlerine ıtıgılan eme eğer debitin diyen tiyekbet. Barıgıda retenge bolunu ulu kıyınan urada varıslar. Tıktavullah, Mehanalası'nın vaktaktara gündü veteranlar büt. Tuz beyan apıttan onunla eme Sakar Respublika'nın Sudarsının Munyağın iltimenin Yolodun deputatı atıttan yürüp duruş bayışa atlarıttan bugünkü yürüyler eme dağını Kurus, Karakuğulak, Ulu köyü hette 15 yılından Barağarda kıttıgan turan etitik istignik agar delibet behigi Ottaq seriga kıttıgıt veteranlar bütün edenine köyünü hansıgıt
tılga ülelebit tıl veteranların seri konu duruktubut bu yuttar ogdavaların seri tulayakların seri oğulların onunla boy jayı kıttılakların bu baraların bu hatta 15 yıllar kıyı günüger killeren turan sürak bitiger tutan öyden sanan turan bugün kinileri aktabıt kinilere hanıyıbıt onunla veteranlar bütün uruyduğubut bir pravительствобыт сударствобыт veteranlar bu tustарыгар kıhallar beytin kömötün bolğomtotun uğrar onunla kinilge tuhanına sokunlar taksallarıgar narod депутаттары мие кыттыһабыт хас бирди жиэҕэ бүгүн акты бүгүн санаанааһы ветераннарга сүгүрүү күнэ болар мен агасулуухун бир дагыла бу улуу кыйыны ухансыыга туора турбатаҕа хас бирди ылга эһэлер агалар убайдар актыллан аар өтүк күндері болар. Күнді ветерандар бұд манны бұстық көмге қанағатын төхерімен ұғын үйеленің чәгенлік олырын өтчаттар күтін ütüyöğe kereğe iyitin seri bolbatın kan toktubadın köyü gününe. Tavullah mayabıt, ulaq toqtora, ulusput, ulaq toqtora onda bihiga örjettar bıt. Әгені барығытын долгүйен тұрамын, бұл мая жағалтатын, онна общественнахын атыттан, бұл көйі күнінен бітейті кесеннек ағарделебін көңілләр. Андой дүрдінен бұл одағына ғыры түхеді тұрды бұтын ехін беге көйі күнін жебітегер. Күн бүгін бұл бұға фирге дақамыд, ұтықтығы себбетегер, ұтық еббетегер монументтан ехеға бұға фирге дақам тұрабыд. Üyelerge bilgi veteranlar butıgar ölbödüye hoqtaq, öde bünnük büt. Bar veteranlar butıgar ulğan boğum tovutun uruqtaq büt. Bir istoriya qahandağını tokuruyu hoqtaq. Uçudallar, terapütler, общественность, istoriya tokuruybatın tohugar. Gün bugün bilgi veteranlar büt. Qayda kurduk, ıraxan, kemi as büttarın bilgi ıçattar butıgar. Onna keler kölüneğe tiyediyek tustaq büt. Ulusul bahalga Nikapıgo şepetin kurduk. Bu bihigi bugün gelen turar monumentin Norot gühünen çölügör tüheriğini sanardı ületin ıtahıl cabıt. Bu üleni ehir bihi tümüktüyök takbet. John Serge turorsar turorsuta bihigi kaz biddi boyunmut sırdık ata manna sanalı mösyönlenen manna surulloqtaq. Onu bihigi sitiyek takbet. Bu bilgi çatlar büt, veteranlar büt, kıyıların keresten kinileri ödüyöktağ, onna kiniler, olup botoloktorun kiniler, haqlabıcıların bilgi saklıqtağ büt, oloror tölbebitin, taptırmaya bütün ulus bütün çeşiri sayınlarıqtağ büt. Gıtıqtabıla veteranlar büt, ayeka kıtağınak dorovyanı bağırabın, Çugoz Jongo Sebgağı tehini üyerder harıttınlar, ulu kıyınan, Әгіні өсі төгіл ағарделейбін. Өте күннен күнді бейгі ұлыспыт олықтақтыра, ұбастабыллақ ұтықтыр ветераннар бұд, тыл ветераннара сәрі сылын оғылыры, онна сәрі күттілақтырын оғдабылыра. Әгетіне бүгінгі ұлы көйі 7-15 сылынан итейті кестеннік ветераннар советтерін президиумын атыттан ити істен ағарданы дердебін. Жақшыдағыны бүгін ұлы көйі 7-15 сыла. Ama bihigi aspı sılları umnoq butdu. Bu günleri bihigi ağa canlar bud. Eheler bit, ağalar bit, ebeler bit, ineler bit. Qaydaqta kurduk turulhan turan ağal buttıray. Bu günü bihigi örü öyden sanan turanmıd. Bu ıtık canlar butun yetitiğe bihigi üleli bit, hamsı bit. Obastavullah bihigi kündü doğutlar bud, tavarışlar bud, aymaq bile canlar bud, ötöktür, ubastır, ülelen yetinləhçi, ulu solaqtaqtırın, bu kovarların östü tügül, ulu köyü gününen eti esten eğarda oluqtun. Uruydu bud,
Kıyını oansıbıt bihiги ulu jammutun. Aykallıbıt bugu üdöken günü ağalsıbıt amarak jonlar butun. Urra tavarışlar. Maya çıtın seviyetin atıttan ağadiliye seviyet. Kıyı ettiğin 5 solundan. Ötüktavullah vücudandan bıtıgat. Kıyına kapı cammutugat. Ehelet bitigat, ebelet bitigat. Bağlı etibit. Kıdanık dolu beni. Bunda maktabıdın kere debit bu büyüngü günge. Ras hallar. Bihit bitigat bağlıgat. Kim dumnuluğat, doğ dumnuluğat. Ütü günden ötük manı selitu bitiranlara meahnalas uluqtaqtıra. Egini barıgıtın ulu kayı юбилейда өрүләх көтүләх күннән үтелгестеңнең агардылы бүкөңлә. Ким дамнулуат токтомнулуат тен этиннән алайттаран үләли хамсылырыбыт. Онтон биддестере болар дорога памятиден Министерство обороны терилбит мероприятията. Онтон кимдә би улус кутуга торатып бакка бары активна кыттаннар электронный базага Сериге барбыт жоннар аттары келдерди бит. Онна да атын мероприятиялар бара туралар. Билгин даганы бу биги олаттар быт эдеричаттар армия улус балыгылар. Өтө кестерин толороллор. Бу күн бүгүн даганы призывной комиссияна ханнар армияга барары белемегалар. Түгеннен туган үсө бидде Ulu köyü günden agardalibin Ütüö gününen 2019 yıl ığmayın sette günüger bılırın bihigeme uluska aksiya ıdan turabıt. Ol ıdıllıbıt ulu kayıga, kelen her ulu kayıga anamıt aksiyaga bihigi ulusput tümsüylağın, köktağın, onna bir sılga sorukka ülelirge belemin kördörün turar. Sanatar evip bollakka bılırıngı aksiyaga opsaya 3.279 tıhınca 13 sol kovay hürbe 9 karçı kilbide. Bu ihitten şotka перечисленияның 1.430 тыһынча 4.11 солковай хүрбе 9 харчы килбите. У харчынан 1.904 ағыз токковай 502 халковай. Итихиттен олықтақтар майя селенеттен тәрілтелері олықтақтары 1.270 ағыз тыһынча 2 ағыз сокковай 65 харчыны берен тураллар. Бу 3 миллионтен тақса харчы тоққа ұрысқоттамытайден әлбәқ қағыққа, инстаграмға, ситимге тақсан турар. Оны санатар ейіп боллаққа бу харчыттан миллион хәтті хүс. Бу маяға бар реконструкцияланна беге монумент. Итіне тағынан маяға опсайынан оңғылар ити кайы монументігер үлелерге өссі 300 тыһынча хоковай ұрысқоттанын опсая 2 миллион күрдік үле ұдыллан турар. Итіне тағынан маяға Герой Поповка спектакль туроруллутугар манна 174 тыһынча 3.9 хоковай ұрысқоттанына онна билигин бияка ити харчыбытыттан шотка 200 хеттон хүрбе хетте тыһынча 305 тыһынча 94 бу биһиге астатак бытыгар былырыҥҥа киирбит суматтан батчыкый бар. Онон бу бүгүнгү ыытыллар олох улуу кыйы күнүгер ыытыллар акция бытыгар майя селенеттен олуктоохторо тәрилтелере бүтүн улус олуктоохторо биһиги акция бытыгар куруутун да буоларын көрдүк көктөөхтүк кыттыаккыт диэн онна бу мантан киирбит үп бэстээкка скверге онна бу улуу кыйы монументын оңорон
үчүгейдик оңорон биһиги нэһиленньэҕэ бэтэрээннэргэ бэлэх уунукпут диэн этэбит. Биһиги виртуальный парадпытын ветераннар салгыллар. Бу дьон киэни жоһуннара, киһи киэни килбиэннэре, саха киэни саарыттара. Кинилерге бар иели истиң аҕалы амарах сүрэх, кинилерге бар хотойдуу хорсун сана, эдерди эрчимили, кинилерге бар олох устук муудараха, норуот үйелерге бунньуммут дириң далай өйө санаата. Быһа эфирга биһиги ытыктабыллаах ветераннарбыт. Ağam kolgos председателinin үлеһи баран үстөгү добровольно көддө атан эвем ийете мен эвем баллады. Көңүл улан үст онна барбыт үстөгүнүн дигинен онна кини колгос председателinin үлеһи балланы бары хакта бит этеде бардагы. Эдер ки үл багы састахы очолор бу. Doydutu aragan kemiyer gömenler yehe vallahi. Yine yolla sorguta. Ağam kolgos председателinin үлеһи баран үстөгү добровольно көддө атан эвем ийете мен эвем баллады. Көңүл улан үст онна барбыт үстөгүнүн дигинен онна кини колгос председателinin үлеһи балланы бары хакта бит этеде бардагы. Эдер ки үл багы састахы очолор бу. Doydutu aragan kemiyer gömenler yehe vallahi. Yine yolla sorguta. Bu bilin Allah'ın köngülünün Ağam kolgos председателinin үлеһи баран үстөгү добровольно көддө атан эвем ийете мен эвем баллады. Көңүл улан үст онна барбыт үстөгүнүн дигинен онна кини колгос председателinin үлеһи балланы бары хакта бит этеде бардагы. Эдер ки үл багы састахы очолор бу. Doydutu aragan kemiyer gömenler yehe vallahi. Yine yolla sorguta. Bu bilin Allah'ın köngülünün kömüşkü bardağı. Onu oçata kemge, bilinli de kemge, onluk yollar bağlılar. Doyduları berinliyle aktarabı, doyduları Zakharov Petr Semyonovich diyen, İyem bollana Zakharova Mariya Semyonovna diyen, Evem bollana Zakharova Kulina Nikolayevna diyen. Seri sızları garakan olak jahak ayılkadık üyülen nöngü berilli bite sut Kur'an bihe o hicamıt atakput buargıt tennağına ot atakputun buar sirete abutay jiyak bitiyedil. Onu ot burdu kayda uyunuyor ağınka buğla buta ulakan kalıyana bilir. Bege arı kırıp olan bir bapüs
Ağam Sediye bararıgar mitüet ağa sastağatım daltan tuğaq düşüyor tuğaqtalaq anıgı porodu kurduk atı tutan ağalar miyimler bite min oqtarı kınamı kuttanın ol kelen yan ayağlı xaman yan yeter min böytü Sediye bardım ne diyor mi Sediye ne deyaba tağ istebilir attan oqtarı suları tutuhan akan olur bu arkadaştan sıvıdağat ıngıra var ondan giyek İran balan biya eddetten bilemlenmi evet ana taqa işke xatın be musput onu biya bir yerde kola biya onunla motok pustoy motok sap masına istenen masına motogun mahın bir yere Olanca bana anyancir iyam alacağım orar onu düğün tol bararahın bıraktılar alacı evren bollanı kuşaktan suarat tahararını düğün tuyaska kutan olu yete bıhlak bıhta mayadı keleriye onu düğün, onu bitti de bu gelen her hetton 5 yılla kıyık sığınan seri veteranların onu tığ veteranların seri sığın oğulların delibin Darobay bollunlar jallak bollunlar Bihigi tığnak bitiyen Kardasevske diye to tılıgar kırgastık ıllar etinler bir. Bugün örgüykünem sürek bitinen hayırdı büt kara kulak kıyı parada Bigi tırnak bıt an doydu seri tiger İyem doyduların kömüşkeyen Uvattak seriye tolonu gör Olok kalbıt sür surağa soğuk süpüt sağa sallattarım bigi tırnak bıt ol şeritten ömselenen oradan kelbiyat sül konuk aksın baranan büpüt boyun sallattı
биги тынақ бұт таптырын жанар бұт ақталарын саныларын тухары бұ müher ırga ıllanarın bu gülenler konağıların köstü köpsenerin tuharı bihi tırnak pıt bu tırnak bu kamarın tuharı tırnak pıt tırnak pıt tırnak pıt Kayı gününden bu kadarı bütün isitek istendik eğerdelibin. Bu kadarı dolabay Jallah oların bağırabın ölü eğeni vörüğünü çırdık kallanı ıraz günü soğuk bolun seri seri bol batın kan toktu batın sirem kök sirke üle kekiri öre gel kergiye durdun gün sire soğuk bolun seri soğuk bolun ölü doğru gureye eye Мақтал эйеха бетерен эһебер, мин эн тускар параттан хамабын, сүгүрүйебин тапталлах эбебер, сери ырсылын аспыккар. Эһебит барақсан эдеркен сылжаңын, эле голохпот иннигер өстөөгө кыйбыккар, эбеккем, эн тылга хорсунду күлелен, эрейдэх кыһалхасыллара аспыккар. Сүбекке жөрбөтүн эйеха унабын, сөөгөбүн, кайдахтах бургана аспыккыт. Бу жолла голохпут туһугар оксухан, бүгүнгү сырдыгы керени умуккут. Мақтал, мақтал, мақтал. Виртуальный парады салқыр 2 колонна. Бұға фирга мәңе қаңалы солуғын доблесть боевой жайылар ветераннарын общественной түмсүйді. Ие дойдуны көміскәхін, араңатчылағын, бұ қаз бірді әркеге ұтық әбәхінеге болар. Аға дойду улу сәрейді бүкпүтінді кәнне, әйелі құлыққа состақ содаллақ боевой жайылар білігін дағаны таз дойдуларға тақсы тұралар. Афганистан, Котугу Кавказ, Сирия дойдуларгар беги улус путуттан 6-тан тақса эдер кихи боевой жайылар кыпытты буттара. Мәңе хаңал сулугугар боевой жайылар ветераннарын түмсүйләре 90-14 күнүгер 2-17 сыллаққа тәрелли бите. Тәрәһин муньяққа улус пут нәһилектериттен сүрбе хетте ветеран келен кыттыыны ылбыта. Ветераннар бәйләрин саналарын этен, ағастык кепсетен бары bir санаға келен түмсү доблесттен аттанбыта. Коластағын түмігінен түмсү бәрәсідәтелінен Семенов Николай Мирославович талылыбыта. Ақсынығы 5 күнігер 2-10 ағысыллаққа Саха Республикатын Юстиция Министерстветінің доблесть общественный тәрілті регистрацияланмыта. Доблесть тәрілті улус нәхелектер тәрiyер тәрәхінлергер актығынай кыттығыны ылар, жону көгілір, инникеге бұланнары ылынар, кәкке бапыростыры бұхарар. Доблесть тәрілті соруктара сығыллара кең, Бастакытынан боевой жайылар ветераннарын bir санаға түмі, кинелер интерестерін көміскәхін, турорсу, кыхалқаларғар көміліхі, оны кәнчәрі үтчаты патриотическай тыңа ити. Түмсү тәреллиғаттан кылгас кемихигер ситихилері сырдаттаққа, майя онна аллара бәстәқ бағалықтарын, депутаттарын өйбілерінен, боевой жайылар ветераннары сир налогыттан сүз бұрығын басқолоннулар,
Улустағы үйерағыри, жек эрген онна ытчат политикатын салалталарын кытта, оға ытчат ититигер бирге үлеләхін, сақаттан бастықы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов төрәбіт күнін чәрчетінен улуска ытыллар әлбәқ тәрәхінлерге кытты, кыйы парадыгар бойбой жайыла бетерәнлері тәрәхіннәқті кыттылара. Снежный барс военно-спортивной ойнуну ытыга көмөлөһү, олунню сүрбе үскүнүгер ага дойдуну көмүскәчилер күннәрен улус тахымыгар ага багалык Николай Прокопьевич Старостин кыттылаах, оны улустагы бетерәннер себеттерин берседәтеле Маргарита Михайловна Максимова салаячылаах бәлетәһин. Мая селениятин түмен общественный терилтәне онна мая жалтатын кытары ыксас бәстәхтеп үлеләһин. Билинги кәмгә түмсүгә улуспут барын электериттен 4-9 бойбой жайылар бетерәннәре бу түмсүгә кирер. Убастабыллах ага дойду улуу сериетин онна тыл бетерәннәре. Мәгән ала сулугын олоқтақтыра. Әгене баргытын улуу көйі үлөйдә 15 сылына бойбой жайылар бетерәннәрен доблес түмсү атыттан ититигистинник ағардылибин. Бу үрілі күні бейеқа албыттыра, бәлерін қандырын тоқпут, олықтырын толы күрбут, күнді ағалар бұт, әхәлер бит, қос әхәлер бит. Тылға көйіні онсы бұт, аға көліне жандар бұт. Серей сылын оғылыра. Сақа бойыттара аға дойдулу серейтігер күрудun инники көңе жүттіра. Атыр бұт, снайпердар бұт, герой саллаттар бұт аттыра, киннер қорсын бұғылара, өйлерттен өйлерге, көлөнеттен көлөнеға, сырдық өйдөбіл болан кәпшенер. Кенелер геройды олы бұды оқтыра, бейеқа қолы бұр болар. Онна әдір үтчакка туғайын әтеметі, аға көлөне жондар бұл қолы бұрдарынан, түрәбіт дойды бұтуғар, беренелі ақ болуққа, дойды бұт сайдарын тоғығар, үлелегін, қамсығын, тұрығырдың, әйе, онны жол, бұ серірдігер қағандағаны сери болбатын, қан тоқтубатын, күйі күніне. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым, поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забыть нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья. Поздравляю с 75-летием Великой Победы. Уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем Великой Победы. И пусть ваши имена, ваши трудовые славы, ваши подвиги останутся в наших сердцах на века. Вы сражались, отдавали свою жизнь, свою молодость, свое детство ради победы, ради нашего сегодняшнего будущего. И мы должны сегодня прожить свою жизнь за вас, за наших героев и за себя. С Днем Победы! Уаставаллах аудойду улуу сериетин кыттылаахтара, тыл үле ветераннара, онна мәң аңы сулуғын лоқтақтыра. Әйгіні барығытын өлігөйдақ улуу көйі 75 сылынан ететік істеннік ардылейбін. Әйіға мақтанын тұран бағарабын, тусолы құтығыр жолы соргуну, кытана дарубияны, үддігітігер әйләқ қалланы. Көйі күніне. Ытыктабыллах мәңе қаңалас олықтақтыры, онна самай күнді жоммут, ытыктыр, убастыр жоммут, күйіні уғансыбыт, әхәлер бит, әбәлер бит. Улу күйі 15 сылын бәлетир өргөйдәк күммүтінен ититик істінік ардылатағым болуқтын. Бағары әмәті бұ күн серігер самай күндіні, кәрәні, үтіөні, онна хамай главная биги ырас бирді бүтігер ырас қалланы онна әйені. Күннен ытыктабыллах тыл үле бетерәннәре, сәри сылын оғылыра, уаставыллах мәхаңыз ұлығын оқтақтыра. Әйгетіне барығытын ұлу көйі 15 сылынан итетек істеннік ис сүрек бүттен ағырдылебін. Ұлу көйі күні бейгетіне әр сана, келбеннақ ат, кіржіктақ сана болын самоғылыр. Әйге оңырбұт қорсын бұхығыт, үйеттен үйеға ұннылы соға. Бағыра әметі әйеға үтік жомытуғар, сер үрдігер бар бары кәрәні, үчігейі, ырас қалланы. Чуғас жомытуғар жеген дұробияны. Улу көйі күніне. Бейдейділ ақтарбын мәң аңас вақтақ тұрын.
Köyü hettön 5 yılından, юбилейный yılından heri bitirenlerin, tığıl bitirenlerin iti istinlik ağadılıyın. Күндүтүк саныыр мэхаҥалаһым дьоно сэргэтэ, ытыктабыллаах сэрии тыыл бэтерээннэрэ, сэрии кэмин оҕолоро, эһигини улуу кыайы 85 сылынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Эһиги күнүстери түүннери күскүтүн сэниэҕэтин билиммэккэ, күстээх улаҕыттымыгар кыайы кэлбитэ диэн бүк эрэллээхпин. Бүгүҥҥэ эйлээх олох ону туохулуур. Эһиги үлэҕит кыайыгыт кэлэр көлүөнэҕэ умнуллубакка өрүү сырдыгааккы күтүө холобур буола туруо диэн бүк эрэллээхпин. Дорубай жоллоох болу. Күндү сакабыт сирин барылыктаахтарын жолан агам саастаах жомутун кэлэн иһэр улуу кыайы рөбөйдөөх юбилейинен исүрэхтэн аҕардалиибин. Оһуба аҕардалиэҕэ баҕараллар ытык кырдьаҕастары сэрии горсулларын эттеринэ хааннарынан билбит ытык жомутун. Биһиги кэлиҥҥи эйлээх олоххо араас сиргэ буолбут сэрии кыттыылаахтара бу сыллар төһөлөөх ыараханнык ааспыттарын өссө диринник чугасты кылынабыт. Ытык жоммутуар оҕары этибит кытаанах дуробияны өссө доһуннук олорон жоҥго сэргэҕэ сүбама буолар кытыгар чугас жоҥмут үөрүүлэригэр уйдаран санааҕат саппаҕарбатын аны маннык ардьахайдаах сэрии хаанна буолбатын олохпут тупсара турдун жоллоох буолуоҕун бары. Ытыктабыллаах мэхаҥала сулууну олохтоохтара улуу кыайы 75 өрөгөйдөөх юбилейинен итити истиник аҕардалиибин. Биһиини эйэлэ олоххо олоробут туһугар олохторун толук уурбут эттеринэ хааннарынан сэрии эрдьахайын билбит кыайыны уонсыбыт сэрии битирээннэригэр макталбын тиэрдэбин тыыл битирээннэригэр баҕарабын барыгытыгар буута соокаллааны эйэлэ олоҕу үтү дробуяны. Уастабыллах сақам сирин дьоно сэргэтэ, эһигини өрөгөйдөөх улуу кыайы 75 сылынан ити истиң аҕарда. Баҕарыам этэ сақабыт сирин курдук кытаанах алмааһын курдук доробуяны жолу соргуну. Күндү улуу кыайыны уһансыбыт аҕа дөйдүн көмүскү сэрии ветераннара, тыыл үлэһэттерэ, сэрии ыарахан дьылларын оҕолоро саха сирин олохтоохтара. Эһигини улуу кыайы 75 сылынан ититик истинник аҕардалиибин. Бу кыайы ырыаҕалланарын курдук харах уулаах олус ыарахан сыананан кэлбитэ. Народ барыта самоҕолоһон өрө күүрэн сетиспит кыайыта. Бу сэрии саха ыын барытын салаан ааспыта. Сэрииге барбыт саха саллааттарыттан аҥардара төрөбүт дойдуларгар кэлбэтэхтара. Ол курдук мин эһэлэрим агам аҕата Шарин Никита Иванович, ием аҕата Петров Дмитрий Романович эмиэ сэрии кыргыһыы толоонугар суурма солломмуттара. Күндү ветераннар эһиэхэ макталбыт муура суох, ким да умнуллубат, туох да Табыллаах мэхаҥалас олохтоохторун тыыл бэтерээннэрин сэрии сылын оҕолорун улуу кыайы 75 сылынан аҕардалиибин. Баҕарабын тегин доробуяны чэбдик туругу ыраас халлааны. Бу күнү бэлэхтээбит аҕа асаастаа дьоммутугар мактанабын сэрии хаһан да буолбатын туругурдун эйэ умнубаппыт сугуруйэбит кен туттабыт. Дорогие ветераны, разрешите вас поздравить с этим прекрасным праздником, 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Я искренне желаю вам крепкого здоровья. Я искренне желаю, чтобы в ваших семьях, в ваших домах был только мир. И чтобы ваши внуки и дети никогда не знали слова «война». Поэтому в связи с этим праздником еще раз разрешите от всего чистого сердца, от всего чистой души поблагодарить вас за эту победу. Потому что вы и только вы могли принести нам мир и покой. С праздником, мои дорогие! С праздником!
Билигин бияка сумалабытын бу часка кийбиттерин ихитиннер якбитин багарабыт. Ол курдук акция ыдылланиннине расчетный счетка перечисленияның кийбит үбі қарчыны этиекпин багарабын. Бастатан туран алма серген бан. Хүрбет 9-9 möhög хүрбет өрдүк бут. Агентство субсидий 4-9. ГУП ЖКХ 109-6 möhög уғарчынан. Коммун тепла сервис 19-4 ағыз солқобай ағуан сәтті қарчы. Пенсионный фонда 15-5. Дом оламхо 15-5. Аллары бәстәқтәғі маңнайғы нөмірді хоскола 5-7. Ол қарчының бұл часка майя селенетігер 237 6 möhög 5 ағыз солқобай комулунна итини таханан мәктие суруктарынан 696 ағыз möhög 5 солқобай 612 қарчы. Onun bu çaskam 1.300.000 hürbet ürettiğince ağıvan sette solqobay 4-9 qarçı. Manna şöydük kıttan her elbaq sumanı uqbut. Onna mektelebit teriteleri artıq butun bağırabıt. Ol kurduk akademik Laryona fatınan oskola 196 mektiye surugu huruyan olurur. Maya litseya ağıvan tığıncağa Kençeri ditsat 97 hette möhög. Onna mupaka 6 ағыз тыгынча ағыз möhög ağıvan solqobay 6-2 qarçını mektiye surugunan ugan olur ollar. O qarçının bu çaska killerdiler Doblest veteranlar общественный tümsülere 9-5 möhögü uqtular. Keskilden tabağağa bar ditsat 11-5 möhögü. Nehiliyekter jınsavettara 6-nı komuyan ağalın tuttardılar. Onna nehiliyenye kömüskellek bolutun upravleniyata 5-4 solqobayı o harçınan ağalan tuttardı. Salqı aksiya baran salqana neher, onun ubastabıllaq ulus putoluqtaqtara maya seleniyetin oğulları da verenetçilere de bolonsıp, onna nehiliyenye köktöktük kıttın bugün ulu kıyı güne onun bihigi ulu kıyını uruydan ayqallan onna ıdıllar terehenlerge küstaq köme boluq bud diyen sanıybıt. Күндүк көрәтчилер бет өсө төгүл санатабыт биһиги быһа хирга үлели олоробут. Карчынан көмө оңорун эбетер бу акция кыттыган багалаактар мая жахалтатын рабочий телефонугар эбетер Кулешова кабинин кичнага эриен келеңгет волонтердары ыңырыаккатын сөп. Онтон биһиги виртуальный парапыт салханар улуу кыйы үбүлөөн көрсө Дмитрий Федорович Ходулов атынан народ айымытын жетин көгөләһинен биһиги тапталлах мелодиспыт, ырыгыппыт Анастасия Варламова тост туястар ырыгытыгар мәңе хыңылысылуғын арас нехилектериттен ырыгыттар кыттыылах клип оңорон тахардыбыт. Бу клип сүрөхтәните бүгүн бу эфирга болар. Онон көрүң сәргән тост туястар. Oh
Быһа кири көрәчилер битигер өсөтөгүл санатабын бу биһиги краммытыгар көстөр нөмерге эриен келеңит майа олохтоохтора волонтеру ыңыраңыт ведомостька или баттан тураңыт акцияга бэягыт кыттыһыаккатын сөп. Бэйгин ароппут ага дойдуну көмүскүр улуу сериге сетиспит улуканнах кыйыбыт суолтута үйелерге өлбөдүйө суога. Кас үүнер көлүөнө аксын ия дойдуга муора суохтактал беринилях болу корсун быһы уну героизм үтөкеннах чагылхай холобурунан болуга. Эйле холох иһин кылдыйбыт фашисттар кытары харса суох капсыбыт боюттар биһиги ортобутугар мелжитин тыыннаахтар. Уодаһыннах сери бары кыттыылаахтарыгар ия дойду иһин олохторун толук урбут боюттарга уна тыыннаах аргиллен келен эйле холооту туспут ветераннарга албан ад болуктун. Көрсүөгүн Улуһун такманы улохтоохтора. Бука барагытын агыл улуу сәриетин 75 сыллах юбилейнан кара нехилеген ветераннарын ататтан итетигистенлек агаддалибит. Бу гар сәриге беген нехилектен оччолоргу үс колкос барыттан 196 ке ыңырылыбыта. Бүленге кара нехилегер кирер Сталин соккостан 9 агас ке ыңырылдан бу сәриге кыттыбыта. Олардан бияга эргелден келбете 4дөн 36 кеһес сурага бакс сөппүттүн онна өлбөтө биллерилин төрдөнекке кеһеп ол сериге халбыта. Манна бу аңандас колкостактар кире жылда кара нехелен олоктоого колобур хорого кара нехелер кирелер мая олегер боллагана кени мая нехели мая денун атыттан кирере. Онан ите сыпыра олох чолкайден бихи итинник хатан эппет. Билеген бихиген нехелиекке оччотоого кемгөлелебит. Оларбыт, жоннарбытын үзететиге үс толбытын өлелер, үс том нақкениге бастакыта вәсияттенен бетен, білген самай әппеттәк бұ аға дөді сәретін кыттылақтарыға, онна чотоғы тыл, онна үлі бетеленері, онна оғыларған анан тақстан, оңғылдан фотoro тақсыға демет әренебет. Беге бұйылғы көйіге анан қолыбыра осколы оғыларығар, Улахан дойдонга элбак үйдөтү аспыт сылтан олта барды. Онна чисто бары быкеме. Беге бар жонлар үйдөтү ақтақпыт, беге тәрі үттеппітігар. Кенелер bu ır seri sodulların handa anımınıvattарын kurduk. Onunla beylerin jonların tuğundan örüken tutta aktahanılarlar. Onu bile ıtıllar, onunla ıtıllar dağına. Vağarabın baragıtılar doruğuyanı, yollah oluğu, çiğste barı doruğu, doğa eylak buluğun. Nörükten eyleger sürbet tıl veteranı üst seri gıttılağın oğdağıtı. Settonta seri sılın oğutları 275 üle veteranı 162 valit var. Kanna bağırar ıtılların konduk köyü 75 yılının arası rütte hule vardı. Oğlardan sorağın köftetekka manlık, aktın astaka. Seri gıttılağıtları tığ gülelebitlerge seri tulayakların seri gıttılağıtların oğdağıların, seri sılın oğuların aktıların komiyon kinige taksarı materyali komuldan belem. Belemlenen bitti. Pamediktir irmonlara huattardılığında muzey indiler sağla kolgo seri sılıgar presidentenden ülelebit Kirillin Vasily Ivanovich gibi soğuğulunda. Onda bedonsipi kolgos külelebit kolgos tahtır spiyekter estiyende bolan oğuldan bu köyü günüver durakta bıçakta. Tıl veteranlara seri tulayaktara onu seri sılın oğulları video rolikka oğulundalar barı. Moskova klasterga sığırlı veteranları oğullar Timurovskaya kömeleri istin herak körsühüleri Moskova bulanına gületinen barar. Ol kurduk olbur rastıllar, kortopi olurdallar, kortopi komissallar. Onu otandan beresiler. Köyü 75 yılların Allah bulanına güleler Moskova destat oğulları törepütlerin veteranları kıtarı yiğiter veriter soğutala arastırahender konkurslar ıtırlarlar. Kulturabit geniger bibliotekaga, arasta hamna körsühüler, ağılar, viktorinalar, nehilenyaga, oskologolar var, sitemnakta gıdıllarlar. Erkeğe kıyıka sorutarı musulan tiyi, nağuru atahın tüngeti, ve bitirendegar olbordargar masalardu büyügeske kubuluyan sılayan oğullar ülevit bolar. Korakkan balitar kırcağısa celere nehilek biritten beski ısıtar. Olurur sılgık gitek iren cihan astan,
астаах кehilээх, агарда концертдаах киирэн көрсөбүт, онна киндер верелдер, билер жондорда италахаллар, сергяхсиелдер, онна кетехелдер, онтан бихемен духуя астына тахабыт. Бәжіме бөхөйлеген бастакы батарын әхлегіттен, тауын сәтті кеһи ыңырылдыбытыттан биэһэн сәтті бойын сәри таланығар әлбүттәрі, сөппүттәрі. Түрден үс кеһи кыйы кынаттанан төрәбіт төлбелерігер төннүбіттәрі. Төннүбәтәк бойыттар ұрталарығар түмсүй қалғас итчаттара, төрт биге төрәбіт қорсын бойыннар Петр, Семен, Иннокентий, Николай Поповтар аттара нәһилек жонын сәргетін өйігір санатығар ақтылды тұрар. Беһиги бәжіме ветераннара кыйы 7-15 сылығар, тыл ветераннарығар сәри сылын, сәри тылаяқтарын оғылырығар бәжіме 2 тыгынча сүрбе ден сұруқтақ медаль оңырдыбыт. Әғарда сұруқтары юбилейнай даталақ жоңғы әғарделері продукта наборын подарықтары, видеороликтары бәрімнәдебет. Бәде күннерге онлайныңа күттан видеоға ұғылуынныбыт. Сахай Республиканың күнігер онлайн әғарда қоған аған күтінныбыт. Күйі күнігер свеча памяти онлайн күттіқбыт. Олбақ тегебіт тыл ветераннаргар бессмертный полк видео оңырыбыт. Жиаға олар акцияға күттіған маска теген түңәттібіт. Жоммутугар сәргебітігер ғыржыбаққа әтәңе олырын ден бағарабыт. Бехен әхілек бүтіттен бейхен алтта кеhe сәриге бар бұттан сүрбі алты бойымыт сәри толағына гройды оқты бұттара. Бехе кенелері честәмет бұл монумеметтен ұлаттар дүтен саңамызды оғырығы үлелі жабыт. Оны тағынан бейхаға әләскі оны Сибир трасатыры үлеләбіт. Тыл бетерәнләрен әмекенләргәннән өвелистурыр оқпыт. Оны тағынан бехеге нәхелек бітігер очута кәндәргә сәри хағана бейді кейіні қорғыпаққа бұғабық кейі бітігер әме кенеха анамыт әбіресті Петр Васильевска өвелистурыр оқпыт. Оның бейхатты білдіңін етенді күлелер көске бара тұралар. Оны тағынан онытты бехеге қаз бейді бетерәнләр бетер, онна сәрибет оғылырығар, төе көспік қайырының келінерге көмі болалырығыт, оның келінерге мебеге қағандамны баппыт, өрі бары тәреттерінен көз көмі болан, өлі қамна сететті бара тұрар, оның мен бары сәри күтталар, онна сәри бетерәнлерігер, сәри сығының оғылырығар, барығыты хүдді чеген дұру бұяны, онны бұл әлі қалламын үрі бар болдың. Бұл юбилейный хылға қаптағай нәхілеге үгіс үріттәк үлені ұтта. Ол күрдік көйбі болысадығар ұлақын ремоны ұтты бұд. Әдәрі чапытын күтта көйі болысады деммет аллеята ден анан оңыр бұппыд. Онтуғай бітігер 15 мағы олатты бұд. Оны тағынан бұл коронавирус келбетінен себәстәмет әдер предпринимателлер Поповтар көмелерінен администрация масынатынан кенлерге астарын, үйелерін, әмтерін, томторын жерлерігер терден берді бит. Оны тағынан әлбәк культурный мероприятие барда. Қаз берді ветеран бігіттен внимание өйөбіл ұлла. Беги нәһәрек битеттен фронга сүз 2 кеһи ыңырылыбыттан 4-7 сәри толанугар халбыттара. Бехон бестере әтәңе әргеллән келен жоллох олоғу тутуспыттара. Бүгін бехаға улу кайы 7-15 сыллах үргөйдәк үбілейін көрсөлдір 9 тыл ветераннара, 12 сәри сылварын оғылыра. 2 сәри тулайықтыра. Күнді ветерандар бұд. Әхеге қорсын бұғығыт, әхеге ақыт үйелерге ұмнылы батын. Бағарабыт әхеға әтәңе болан чуғас жоны ғұрт ортатуғар, жоллақтық олар орғытуғар, соқ болын сәри тұрғырдың әйе. Бігі историяттан білебіт. Аға көлөне жон оға саға соту құраны мен істері табжар қайдақ от сәри сылларға распыдын.
Töhülük soru muğu ereyi kılkanı körsübütün ama kim belgehi. Ehigi olorun ülelen aspıt olokkut, pionir, komsomol, partiye sıddık ideyalarına salaytaran, ülağa hamnaska mergitin tümsüylek, olokka aktivinay pozisiyalak, nehilekbet ruyumut ekonomической, социальной, культурной олоғыр, бәяғыт сәмәй кылақытын кілдерстібіккіден, үтчет жоңытуар, бәрінейлі ақылағатынан қолабыр болбық құтын. Үрдіктік сыналыбыт. Онна әхігіні, әхігі сендергіт, қос сендергіт, қолабыр ылабыт, оңысталдар әхігінен кен тоқталар. Мақтал болын әхияқа оқытымы саскытыгар, улу кыйяны уһансыбыт сүдү жоңутугар. Чеген чебдик доробай болун, ухун үйеленин. Эхеха барыбыт өрүүнү, көтүүнү, жолу сорсонуну. Улу сериге ыңырдан барбыта 216 кеhe. Ағуған 9 бойын сериттен әргілден кәлбіта. Сериге оқтыбыт бойындар бұт аттырын қан домдуақпыт, билерден кен тұттыбыт, кем домдулуат, тоқ домдулуат. Ие дойдуларын көміскі, орасолуды сириттен бен 5 қорсын қадуат жоннор барбыттарыттан сүйірбек кетер келен кәленнер дойдулара сайда үйіне чечери турарыгар үлеләбіттере. Бұ көйін ұғансарға қанларын тоқпыт, олақтарын толы құрбыт, қорсын бойынлар бұтыгар. Сырдык саналара мәсөннерім нуллубатын ден, орасолуада орта школатыгар брошюра тахаттарды бұд. Көйі туға ден түннері күннері атчыктыры тоңыру ақсыба күлеләбіт тыл бетерәннерігер. Оға сағы білбәтәк сәрі оғылыругар, арас көмөлер, бәләқтер туттарылыннылар. Улы көйіні хонсыбыттарға, саға сайдыны сарғылабыттарға, әхияға бүгін яғарде болдun. Үгіз үленін үләбіттер, келе кескілі кеңе тіспіттер. Әхияға бүгін яғарде болдun. Ие дойдуға көйіні, әхеге қалан бербіккет. Әхияған ұйбыт, алғығы, әхияға тәбіт тапталы. Бұ біліңі ұстық кәмге, үрің арайылар бұт араңатчыларынан, сербет дойды бұт ішчілдерін көміскәллерінен, серге кәлбет сырдықтан, күмміт сәмей күміттан, сәне күз ыламмыт, әтәңе сылджиғын, жолу толору сомсуғын. Нәхелек бітігер, 615-тен тақса пенсионерді ақпыт, бияқа өлелер ұжырқай ветерандар түмсүйлері, 10 ағуғындықтан тақсыбыт, 2 тоғынуттан тақсыбыт ұтыққыр жағыстарды ақпыт. 5 тыл ветерана, 2 сәри тулаяға, 1 сәри ұлдабыты, 10 сүрбе 3 сәри сылын оғылары балылар. Нәхелек бітігер, ветерандар тоқ бар ұтылар түмсүйлерге бардығар активнайдық қытталар, ол күрдік бияқа үлелән кәлі оғыр ойу истенненер түмсүйлері, қоханют қочолар, қоханюттар түмсүйлері, онна қомышшуттар түмсүйлері. Манны бардығар ветерандар бұд қықтыра барынан қытталар. Білген бұл карантин біреметер оларын өремет арас акциялары, арас конкурстары, онна викториналары онлайн нөңі ұтабыд. Бұл сотыр тағыта жеғыл ұрыбыд ден акция үттібіт, манна бей ветерандар бұд, жеғал орындар, туғынан жарықтан алларын, туғын алларын, барытын әдер үтчаққа көрдірділер, онына кәпсәтілер. Білген бары тұрар патриотическай ғыры конкурса, бұс отыру әтті жығылаға түмігі тақсияқтақ, онына арас викториналар сәри тематығар. Манна барытығар бей ветерандар бұд, қықтыра барынан қытталлар. Түгенінен туғанамын. Үтік табыллақ ағыдой дулу сериетін кыттылақтара, тыл бетерәннері, оттақ сери тулаяқтара оғдабылырын, онна сери сылын оғылырын. Әйгіні барығытын ұлу көйі әтті 15 сылын бәлетір өргөйдіқ бірағынығынан ес сүрәқ біттіттен долгуян тұран етейтік естеңлік әғірделебіт. Бағыры әтібіт әйеға жоллақ олығы тұйгын дұру бұяны, онна әйелі қалланы. Кімді ұмнулубат, тоқда ұмнулубат. Вастабыллах, майалақтақтыры дұрабылырын ұлу көйі юбилейдақ 15 жылынан марығытын мая ветеранларын советен атыттан етейістен ағырды. Бәхі мая өтігір бір сәрі күттілаға 5 тыл ветерана 4 сәрі оғдабата оны сүй сағуанча әрі ғылын оғылары бағылар. Бәхі аға көлі өнімет бұл
Köyüğünü ağalsıbıt camutun itiistin ağırda buldun köyü künü aranan kendiler Dorobay bulunlar, çanga hırıttınlar. Mehege ağa könüne biter öte geçip bulluqtaq kendiler arttara üyeler tukarı qallarıgar. Ol kurdu bihe mayamıtıgar bu kemge bilgin köyü bulusata tutullu hacır üyehati hangardıllan. İnne hurulluqtaqtar heriga baran oktuğu boyuttar, heriga kıttıbıttar arttara huvallara kamis bu kımana hurulluqtaq. Onna mehege bilgin aksiye bolar. Köyü bulusatın tutuga ondan ja mayallıqtaqtar bari kim taha kıqtağından kamını hırgötegerin arabın. Mehege heriga kıttıbıt ağa hasta jonlar but arttara huvallara üyeler tukarı qalaların tustarıgar kıttıbaqtara diyen mehe erenebit. Biligin ulуспут эһилиектерин, ветераннарын, советтерин, председательлерин, агардаларын көрдөбүт, билергит курдук улуспут барын эһилиектеригер, ветеран советтери сетимнахтык үлелилер, кыра да улахандан эһилиек ахсын, бачуоттах сыняланга олорор ытыктабыллах кыжагаттарбытын, тыыл үле ветераннарын кытары ыкса алтыгар кинилер болаллар. Майы сиренетигер үһүс көлүөн осколата олус тәрәһиннәхтик, киен кабааннаахтык 2-нче үс сыллаахтан олунья ыйттан үлелир. Ан бастан биес волонтер учтал барыбит боллагана билигин отут волонтер учутал бор боско үлелир. Жарыктарга, мастер-класстарга сыл устата тыгынча кереңе киһи сылдьар, үһүс көлүөн осколатын чилиеннере барытыгар олус көхтөөхтөр, общественный хамсаагыннарга, көрүүлерге, выставкаларга өрүү инники көңгө сылдьаллар. Ол курдук республиканскай спортивный күрәх 5 төгүл ытыллыбытыгар, курутун инники местелерге сылдьаллар, уусыран самайдетилнес көрүүлергер дипломант, лауреат болаллар, Санкт-Петербург оракка Норвоттар иккердаларнағы форумга икките, оны соғыру Кореяға ытылдыбыт Евразийскай форумга сетихилахтик кыттан келбиттере. Күнді bir дойдулақтар бітін, ытыктабыллах сәри тыл ветераннарин, етенне сәри сылларын оғылырын, бихиги маяселенетин үхіс көлөна осколатын коллективын атыттан, эхигини бука барыгытын кыйы 7-15 өрөгөйдақ сылынан истиңник әғардалибет. Бу кыйы бихиги дойдубут бука барына роттара сомоголохуларын түмігер ситихилли бите. Оны бихиги историяттан билебит, уанна курук мақтанабыт. Даробай болун, олоққа көқтөөх болун, ухун үйеленин. Туругурдун кыйы 7-15 сыла, туругурдун кыйы өрөгөйө. Сери сылларын дүйір оғыта болан тұраммын. Улу кыйы 7-15 сыллақ юбилейдақ сылынан бұқа барыңыттан үйерен көтен тұран яғын дәлейбін. Кыйыны хамсыбыт бары жаммутун ақтан санан керестен тұраммын. Бу билинги ыарахан кеми бары этеңе тораммыт. Иннегитин өссө кемилляхтек, даробайдык, үйөрө көтө. Төһө кыярбытынан чугат жаммытыгар, оголорбутугар, күс кеме буала олар оғын диен. Бука барыгытыгар бағасынабын диендебин. Саха хелигер, сәри сылдарыгар, районнағы милиция отделениялара сабылыбыт составынан үлеләбиттері. Калин правительство кинлер гарахан үлленүү чуаттан энкине хоохуллябы сотрудниктары сери ветерандарыгар теннәбите. Эти категория кирсибите бихагабыт Татаринов Федор Михайлович КГБ офицера, старший лейтенант, старший оперуполномоченный. Сери ветеранын аты кенеха иңерелдибите 2-5 сылга. Онан ким домнулубат, тохтомнулубат. Барыгытын улуу кыйы юбилейнен әгәрделибин. Быйыл биһиги дойдубут фашистская Германияны көй бұта 7-15 улахан юбилейдақ сыла болар. Онан себястан биһиги үхіс көлүөнө осколатын спортсманнара орыйоммут майабы селенетин сери тыл ветераннарын, сери хылын оголорун бу улахан кыйынан икити кистигник агаддалибит.
Улуу кыйы 7-15 сылгаранан күйөх нүрбаттаны Галина Дмитриевна Федорова ыңырытыгаяр Майя Хеленетин Үнүст көлөөнө оскола иистеннеңнере оттаах сери сылын оголоргар кыйыны ухансыбыт күндү жоммутугар эгарданы кытта отут олбак деген белахтаатибит күндү жоммут доробай ухун жоллаах олохтону Күндүбир дойдулаактарбыт, кыйы күнүнен агардалан туран, бәйәм суруйбыт кохоммун аныбын. Улукан кыйыбыт 7-15 сылын уруйду көрсөбүт. Умнуаппыт, ончу, кимита, тугуда. Күңэхэ быстар, өлөр тиллер, олуоттаах сәриге, себескей нуроппут, өрөгөй кыйыта, үлбәрді до ама. Соқ, оннук болбатах, босыллар тухары, кыйы килбен сыжая, сырдатар духабытын, өрүкүтер сүрәхпитин, кыйына албыттар, геройду солларын, сүрбебири сүйяға, кырачан сеннере, үйретеллер сириен, фашистары кыйбыт, улуу народ өргөйө, умнуллубат үйелерге. Биһиги быһа фирбытыгар холбаспыт көрөөчүлерге сүтүгүл санатабын, бу экрангы көстөрнөмөргө эриен келеңет майа лохтоохтора волонтёрдары ыңырыаккатын сөп, волонтёрдар келеннер, бу эхияха ведомостька или баттатаннар бу кыйы акциятыгар бэягыт көмө харчыгытын ылыактарын сөп, ону биһиги бу быһа фирга ага соттур хамыгыя ихитиннерер кимнэх төһө харчы кийбитин барытын быһа фирга кепсиллер. Сотур кеминен виртуальный парадпытыгар оголорбут, кенчәри ыччатарбыт холбаһуохтара, онтон билигин виртуальный парады салхыыллар, олохтоох паэттарбыт, сери кыттыылаахтарын оголоро. Өлбөрбөт сулустар болуннар. Тайым бөтүр битисин сурага соқ сүппүте сериге. Кая сир борун обан канна хараллы тада беллибет. Эбем кистен тыра арыт келиеден эренере. Келбет гына барбытын сөбүлеспекке муңнанара. Уолан берде обайдарым Обай брат сөдөтептер, оттақ сәри толонуттан, төннін кәлін өрдүбіттере, ойбан улаханны кәчейен, әрейді көрірі күннете, төбетігірдіріңні қатаммыт, осқуалқа сұрын сордура. Нюкулай кынды по байыға, ырахын түбігі тұлуян, Сериге аттанар сылгыны, аяған сыхытан ыйтара. Митеки атчыгый обайым, берген миномет байыға, сери соғар талануттан, қойту әргілден келбітем. Әлі қолығы ұғансан, дойдыну чөлігер түхерсен, үтөкен үлехит атыран, честәхтік олырын бартыра. Күйіні албыт байыстыр, аттыра аттана тұрдыннар, үйелер тухары сыжайыр, өлбөрбөт сулустар болуннар. Ветеран, бу авторской хоамын мен ағадойдың көміскер улу сәрі кыттылағар, слава орден кавалергар Василий Васильевич Исаковка аныбын. Күн айы көрөллөр кинини, бутыйыз бұрыстой кихини, бағылай оғынер дәллер, балбағы кайбатын соғыллыр. Эдеркен тебене толаттар, әйгі бұқатын білбәккет, бұ кини көннер оғынер болбатаға бетін тайбақкет. Түйет он үсіллаққа сайыды, барбыта оларға сіриге, түрәбіт өскәбіт төлбеті, атарта алғыстақтылынан. Бағылай бұғыйы қылжыбыт. Балбағы кайбаққастар, бастыралланардыгар, бұлыты ақтыра қылжаллар. Эдеркен тебене толаттар, ветеранын негер нөргүйін,
Иесір Албанат орденін мәнәгә бербетек болуқтақ. Тери битерәне ағам Захара Василий Николаевич керехигеринан сурыбы қоғамын ағыбын. Кырыктақ сәріттен әргіллен күйіні дойдугар ағалсан, кылаққын келлерттен үленен күн тыгар олығын уғансан. Ән аққар мәлжеттен сүгіріен, әйеләқ олығы салғылар, әдер итчаттар тақсандар, кәскелләқ кәмбетін семейлер. Омнубат болуғын бойыну, от сірі кутатын аспыты. Үйелер тұқары санығын, ұстыллақ қоғаңы қоғуян. Тұрғырдың көйі 7-15 сыла, тұрғырдың көйі бұлаға. Мақтал тылларын анығын, честегін бәтерән жомбутын. Бир дойдулақтар бұд кыргығы проннарыгар қорсынны қосуспуттара. Баатары боғатура Федор Попов Себеске Союз геройын үрдік атын ылбыта әлбағы тоғылыр. 1904 сыл 6 маңнави күнігер Глушец ден дәребіне аттығар бір бастақынан Днепр өргі туаран тақсан өстіғ траншайларыгар бастақынан ыстыған тиен елінен ұқсуы кемегер пулеметтарын бұлдыр. Бәйтен подразделениятын өргі туарурын қатчияр. СССР сүрдікі сәбиетін президиумын 1904 сыл 15 күнінәғы ұяғынан Байынны сорудақтары көрдөрүләхтик толорутун онна өстөктөрү кытта кыргыгыларга хорсун геройду быгытынихин кыгыл армеец Федор Кузьмич Попов өлбүтүн кенне Себеске Союз героюн ата иңериллибитер. Бүгүнгү күнгө биһиге ахтан санаан аһабыт бир дойдулахпытын баатара хорсун уолун Себеске Союз героюн Федор Кузьмич Попову. Леонид Попов. Ыры болбут олох. Бир дойдулахпыт. Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов сырдык керегигер ананар. Эйигин билбетинде ийин. Доғорум көрдүк мен саныбы. Мен дойдум кихите. Мен кихим кинеден кен тутта аттыбын. Мен темир көлөнем кеккетин бир корсун котоyo болаңын. Доғором үрдүкке көппүдүн. Ол жонтонен бастың олаңын. Сакаттанен чулуу сакагын киттенен керегейгин. Эдерге эйеле катаскын. Бар жоңома нылак ычаккын. Эн атын нароппут суобаха. Ологун олохпут сулуха. Доғырым, ән сырдык керескер. Төнкөтөн тураммын төбөбүн. Ән раз жүхүнүң эмиске. Сандарын ахарын көрөбүн. Көрөбүн, чачаркай баттаккын. Көрөбүн, чагылкай караккын. Көрөбүн, уаттак төлөннөх олокко. Ән барын боллар дуу билигин. Күргөмнөх үлага, колхозка. Көрдүрөң этен, бэягин. Күскүнен уоккунан кепсенен. Ат кулун, уолого минденен. Кебире туттубат этиңен. Семейин, сытырың туһугар, бар жоның эйгин таптыра. Колхозта қоһуунун туһугар, эн аккын бастатан аттыра. Ырыл ден аласкар, ел болан. Елех ағаккан өтөгөр. Тиргил кил мастары туроран, өһөгүн үрдүктүк көтөгөн. Нергитчи олорон эде эн. Бар жамын кытта бир керкен. Сүрәхпет айманар, суланар. О, соққын доғарым.
Албаннах энатын аттанар. Тойукка тоябыт олоққун. Ол курдук эн ыры болаңын, Хотугу сиринен, бүлүүннен, тааттаннан, амманнан таяңын, Дорайдын мен дойдум үрдүнен. Ол ыры бар жону кынаттан, Олоқпут күрәнин көтөгөр. Ол ыры дорғоно аргыстақ, Кыйыны аябыт үләға. Сыта сүрәкпер белинне. Керетен, бұхатур кускуяр, отчуттар оттуллар этинне. Ол қону көк отун бұғыттан, дорғанлар дорая көттүлер. Ардыгар бұғытта, салғы жерейін істілер. Сирыллыр, дек құрдық санамын, Иен турдум мен тымакка. Бәйебин бүтінні умнаммын, Бәреннім бұжикті тайукка. Тоқ денгет доргута тояғыт, Әйгі қотурдақ болаттар. Ким атын аттаңыт ыллығыт, Кырабыл тұтурдақ кыргыттар. Ыллылар кенелер бұ сирке, Қодуға қодуата барден, қолқоғын жонынун жабирге, үлелен бастыра кенеден. Иңирдәқ иннигер түспәтәқ, әртімнәқ илиләқ әтәден. Қотурдақ қотуған сеппәтәқ, оқсатчу олуға кенеден. Білер бит кенini Аласка, қотурын солуттан дәхәлләр, лынкыны тығыр ысталға, ол кеhe бұлтчының тәңнилләр. Бұқону ол керекихите, Хотурын олнугар сағылан Алға жетіттен дейбіде. Мен дойдың самны бат саргылан, Әл тускар мен бардым дейбіде. Оннаду әргіллән кәлбәдәк, Ол кихие бор сиригер, От кыргыз артығын тәлбіде, Фашығы ұдары сәриге. Иннеден жерея тұрдылар, Көстүбәт кынатта дұрғанлар, Тұллы көріне мұнюстан Долгумна толаман толаңа. Ол кенне, умуллан сүттүлер, от бүйгар тарағанан түстүлер. Арай, жақот урдап тыстыра, кууран кускуян баартара. Бу қочайыр қоғуын оғыта, сөдерке әйгін санатым, тоқтағырды соғыта, көренне қолоққын таптатым. Бар жонның бір тынна, бір қанна, ән манна. Олырын аспыдын. Иннигер әлбәқта бұланнақ әдеркен олығын саскыдын. Өріті оқсуна үлләңні, үргістер долғынлар көтөллер, Кынчал көк битini кілбәңні, Кытылға кырылы түхәлләр. Непір, чумпыруй, воскуюй, Ордар долғынын тоқтатуй, Әйгін турары әрбәдді, Ән өскер тимірді көрейді. Фашистар, Дорғанақ үйер кыллар, Ол қорсын кехіне таллар, Бұлжалар ұйылы ұтыллар, Минаттан у өретыллар. О оқтан берімен сақа, Мәгәхік долгымын миненіз, Оңорғы берекке min тердем, Өліттен қарыстым дир күлдік, Не бір сыппыта иниетті, Дәбіллер сүйгәр мәнітті. Төребет тойдугар тапталгын, Мұңытур кең, үрдік санағын, Сөйдерем, кырт кына тоңостон, Утары өліге бардығын. Олеген доғыт чоген боллың, Уат себет, у ылбат кейті, Геройдар соллара ән солым. Кытат баранес күйі әрелі, Долгунда туппатына егін, Бұлжада таппатына егін. Әйеқі бар жоның әрелі, Әйеқі иесір әрелі. Ән турур туарабат жылғағын, Кетехер армия қараға. Ән көстің, ән сүтің барыта, Қассаллат сүрегін ғарыта. Кытат дайбан бер доғатчо, Әйгін көйер күз, манна соқ. Қодо пут көстүбәт, қаннаны, темірде ду, тугуй. Атастап,
соқ тыннақ. Ол унаннынан аяннан көрейін тағыста. Дората, доғырбұт дората. Нергейді армия урата. Эйген кытары тораста жол көңілің оргу берекке. Эйген кытары барыста өз сәтіңе немеске. Нутчабын, неместер, нутчабын. Минеме рус денсир уолабын. Әйеқі ағалым елінтен, өйін қан өскеппит бәләғын. Мәйін жа! Сөйдер бит тибирдер автомат сибидес ардағын. Әлбақта өстөғі сеңнерді. Бұ күрдік отоқсор маскердер, фронға қалқостақ әрберді. Өстөқтір бірілі ұлыйым, өстөқтір қолықты ұлыйым. Қотуғы чалған дапсайда, ленабыт әтіңе дарбайда. Сөйдерем, жіктіне оңырдым, бір бәйін сүйіс болан ән тұрдым. Онынан өстөғі оқтырдың, Нюргунда батыр бұт бұқырдық, бар жанын көміскүр иннігер, батчаны саннара еліге. Аллара абағы сіріттен, ажырға аймағын бейіттен. Көңіл төріппіт бойына, күр, оқсыз, кыдыян қарса соқ, олығы уяна қатана маныққа біліқтәқ доғыт жоқ. Ән жиғар от бомба түспәтін, ән сіргін күл көмір саппатын, аласкар таланет тейбәтін, ән ең умнағыт болбатын. Әйігін өлірөнініне, ән өлір фашиғы кәқтіме. Кәқтие дуа, бейгі сөдері бит. Окопка ыстанан кәбісті. Кеніне ұтары бәрі бит саллаты, түмнерен тәбісті. Пулемет ойытан тахаран, тибиян олырды, құтанан. Днепры кен еңін туараннар, Джоннора ихеллер уранан. Ихеллер боевой доғыттыр. Коттулар өстөқтір торғыттыр. Сөйдері бит холбасты силлеға. Сөйдері бит инники кәккеға. Чачары хай баттағын тылығар. Чағыл хай қарағар. Күн тигар. Мен бәһә сөнняны сырыттым. Мен қамсым кен дияна берігі. Долгуны одулу өр сыттым, көк отко өт сөрін күлге. Сүйрүүгі таңнары әддінен, тылақ тәрелерден әрелер. Күн тоқтар уотығар әддейлер, кылбаннан түхәллер сүтәллер. Ол тыға әдер кысыллады. Дорхоннор долгун тәнтейен, күйірден күйірен ұлатын, ленаға тәнейен ихәллер. Лата. Киме қадағаны әппетәқ тапталын туғына. Тапталлақ кехите дағаны білбекке қалбытын туғынан. Ұллата сүрәғінан ала, бұ сірттен соқ болтын туғынан. Беларусь сиригер таптала, көмірлен сытарын туғынан. Сөйдерем, әйе қатейдер бен, Сөйдерем, оққын көрдір бен. Осатырың оққарен борғар, халағың симәғін ұртар бұ. Әппедәқ тапталының ұра, кызыллан Ленанан аспыда. Мен Ленам ұнаран, чумпуран, ұрыны ihilleen sıppıda. Öllödен kimette sımıya, tırnaqqının sağa bığıya. En ırın ihiller ammağa, en külün ihiller tattağa, en bargın kız oğu süreğar. Oloğu omunnaq toyuğar, en bargın nirgerdağ üleğe, tırnaqqın бар жоңор дойдугар. Нороп путтугар турарга, өлөргө тиллерге кыярга, ананан келбит битбиги, аламаймаган күн сиригер. Жоллоқтор төрүллер бу сирге, геройдар сирдере бу дойду. Биги көлүнө көмүлгө үйүмүтө катайду. Мен тимир көлүнөм чулууда, эн боллум,
Батара оғото. Билигин биллибит эн кимгин, көрдүбүтен уоккун, төлөңгүн, биллибитен модун сүреккин, оқтубат сүйөккүн, тиреккин. Үчүгей даабит бу сирге, эн курдук келин, үескәбит. Эн албан ақынан аттаннын. Мен ыстал кеккеләх көлүенем. Сөдер бит кырая ден болдун. Қаңалас сайсары кең лена. Сүгүрүй бу сүдү кихеха. Мен сақам бар жана барыта. Сүгүрүй кең меңе кенеха. Сүгүрүй қолқоста қочото. Кыргыға аттанар күнігер. Тобуктан турбуттах эйеха. Сүгүрүй эн бейен билигин. Төрөбүт алахын кенеха. Бу часка биһиге акциятыгар Джон Серге терилтелер кыттыылара үчүгей. Ол курдук биһиге волонтердар да нөҥү манна кытты көхтөөх тиэне тиэхпитин наада. Налоговая инспекция үлэһэттерэ уухарчынан хүрбө үстө хинчана агалан туттардылар. Суола маарык осколата 10 үстө хинча 5 мэһаагы, район библиотеката 11 тыһынча холковайы, Кескил центр хэтте тыһынча 2 мэһаах 5 солковайы уухарчынан, санэпидстанция тарифтете 10 тыһынча холковайы, онна бу мая 2 нөмердäх Филипп Гаврилевич Охолопков атын сүгөр оскола опсайы сүүс тыһынчаны, онтон сорок чааһын уухарчынан хорогун гарантийнайынан агалан туттардылар. Мен манна белетен этиэхмин багаран бу волонтердар нөҥү Джон Серге үрдэх бу диэголорор пенсионер дьоннорбут, кырдьаҕастарбыт, олус чөйдүк кытталлар сыллата буоларын курдук биһиэхэ бу тыл ветераннара серийик дооболоро, онна пенсияга олорор биһиги убастабыллах дьоннорбут үрдэх чөйдүк хыллата кытталлар. Манна бу бирдилен бербит дьоннорунан этерейип боллакка Дьяконова Людмила Иннокентьевна 1 тыһынча холковайы, онна бу Яковлев Павел Ниганович, онна Аргунова Марфа Федоровна диэкергеннеринен 2 мэһаах 5 олата 5 мэһаага агалан уктардылар. Яковлева Анна Павловна 5 мэһаагы. Бу юбилейне улусса сери сылын оголор диен. Бу балары туспа олох аттан этиэхпин багарабын. Дьяконова Анна Гаврилевна 2 мэһаагы, Дьяконова Альбина Ильинична 2 мэһаах, Шарина Елена Николаевна 2 мэһаагы, Сотин Тимофей Филиппович 2 мэһаагы бу юбилейне улусаттан волонтердар нөҥү биэхэ манна реестрга киллеттердилер. Итини таһынан Федоров Николай Петрович 1 тыһынчаны, онна бу Захаровтар семьялары диен. Захаровтар диэкергеттере 1 тыһынчаны майылыктооктору бу биһиги акциябытыгар улуу кыайы хэттуун 5 сылынан көктөөхтүк кытталларын биһиги мактана этебит. Бу часка биһиги бу киирбит суммалары олору мэктиэде хоруктарынан уухарчынан да киирбит суммалары маагын бу 1 час анараат түгер 1.300.000 сүрбэ 4 тыһынча агуон 7 холковай 4-9 карчы киирбитигер биһиги бу кенники 300 сүрбэ 6 тыһынча
2,6 нағыз холковай эбеммит. Бу билинги часка опсая 1,600,000 тыһынча 3,5 холковай 4,9 карчыны протоколлан олорут. Онон же биһиги бүгүн эти эдде ыытаачылар эппиттерин курдук. Биһиги акциябыт 2 частан киэһэ 5 часка дылы салханан барыга. Онон же улуспут олоктоохторо, мая селенитин олоктоохторо, терилтелер, келеңгит, волонтердары ыңыраңгыт, манна жон нөңү илии баттаангыт реестрдар баалар манна, онон келен көктөөхтү кыттын диэн ыңырабыт. Виртуальный параппыт бэхис колоннатыгар бааллар военный патриотический клубтар. Биһиги улуспутугар 17 сколага военный патриотический клубтар ситиилэхтик үлэлиллэр. Маятагы Филипп Гаврилевич Охлопков атынан орто скола иһинэн оҕону военный патриотический тыыңа иитэр болот клуб 2013 сылга ахсынне 11 күнүгэр териллибитэ. Сүрүн цыала ол оҕону армияга белемнээһин. Эрки хачыстыбатын иңерен олого эркехили көрүлээх силях болу улаатарыгар олуп уурар. Маңнайгы ситихилеринен 2014 сыллаакка Снежный Барс военный патриотический күрәхтәһиге улууска, илин эңерге кыйыннар Жукускай Коракка республикатагы күрәхкә улуус чейин көмүскәбиттәре болар. 2016 сылттан сагалан бәһистен 11 класска диэри уолаттарга оскола хинен военный сбор ытыллар. Манна уолаттары этхан өттүнен эрчиеллер автоматы ыһыга хомуюга, ытыга, усторуяны билиге, бир кеккенен хамыга дисциплинага жарыктыллар. Болот военный патриотический клубка сылын айы 4,5 оҕосылжар, 35 уол, 10 кыз. Клубу салаяр запас капитана Владимир Эверстов. Эбе, халтын канда бары? Камуатка керере. Maya onunla oğlum miyse. Gehe, illen veremem kerosinin barınlara çugahan uot emik samuk mayar. Bu surukpun suruya doydubun, eygin, oğubun, bilser jomun sıtığı bağaytıkta ahtısınıybın. Doydunu kerkeni, oğunu ahtartan orduk gehe sürü attıdır toğ bari. Östüyer abarasına var. Eyetten oğutun kerkenitten erin, oğuttan ağıtın araran tığıncandan köstüğ sirge, Seriga kim migini pıday. Çumpu jolloq tot öň olaqputtan kıhıngı tımnıga toňorgo sayınga bataranga bulgullarga kim migin kıhay pıday. Taptallaq bolbun onna kergemin sakım serin aqtattan süregam ölçerigar kim migin terpiday. Sebeske norod jolloq olağın kim aymaday. Sebeske norod kı xanın kim toqta. Maya, öйдө баратыгар буруйдақ Гитлер, германский фашизм. Де сетер час улам чугаһаныр. Өлбү тохпуна менеме сетем. Аксанне 11 күнү 1941 сыл. Актылганы кытта жүгөр. Буллунда. Буллум. Эбе, бу жүгөрден кими? Бу эм Осехен. Тыгынча 904 сыллаqa серигин ырыллыбыта. Тыгынча 904 сыллаqa сурага соқ сүппүтэ. Қарыскада барды? Соқ, суругара бар.
Алло. Күтжақта. Сөп білін тием. Бехи военно-патриотический клуб Полон монумент расты вартуз. Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Маятағы Владимир Петрович Ларионов атынан орто скола сеттес выкылаға юнармия бүтін Россиятағы военной патриотической қамсағыңа кейбіті төрдіс сыла. Юнармейской класс тұғынан бәлемнен бет видеоклипы көріғым. Юнармейский 7-й класс в 2017 году вступил в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейский отряд «Звезда» — первый в республике Саха-отряд, вступивший в юнармейское движение всем классам. Целью проекта является воспитание патриота своей страны, своего народа и становление всесторонне развитой личности. Руководитель отряда — Семенова Марфа Николаевна, командир — Захаров Сарын. За 3 года отряд успешно участвовал во многих местных, улусных и республиканских, всероссийских мероприятиях, конкурсах, военно-спортивных играх, соревнованиях. Отряд имеет следующие подпроекты: по стопам братьев, шефская работа, наставничество над учащимся младших классов, на родине героя, экскурсия на родине героя, чистая память, сохранение, уборка монумента Победы и сквера Федора Кузьмича Попова, согреем детские сердца, организация мероприятий для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, память солдату, поисковая работа, дорогою добра, волонтерская деятельность. Члены отряда принимают участие на юбилейных мероприятиях военного комиссариата, на торжественном параде ко Дню Победы, на митинге пограничных войск и окончанию Великой Отечественной войны, на проводах призывников в армию. Также организовали шефскую работу с учащимися Харанской и Батаринской школ, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, сотрудничает с общественной организацией ветеранов боевых действий Улуса Доблесть, с администрацией села Мая, с Якутской кадетской школой. Участвовали во всероссийских акциях «Тысячи добрых дел», «Блокадный хлеб», «Дорога памяти», «Физкульт-миллион». Активно участвует в оказании добрых дел, проводит субботники ветеранам села, выходит на субботники по благоустройству и озеленению территории села, провел субботники на монументе селе Мая, на территории местности Мая-Алааса, при школьной территории. Участвует на республиканском НПК по патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим», стали победителями номинации «Лучшая проектная работа». На улусных научно-практических конференциях «Шаг в будущее», «Ларионовские чтения». Военно-скаутский летний лагерь занял 3-е место в республиканском конкурсе программы лагерей.
По итогам 2018 года стали победителями в номинации «Новое течение» в награждении «Первый из первых в селе Май». Отряд активно участвует в военно-спортивных играх, спортивных соревнованиях, посещает культурные мероприятия, спектакли, концерты, музеи, библиотеки. Организовывает свои авторские мероприятия: военно-спортивная игра «Юнармейские игры», акция «Георгиевская лента», «Доброта спасет мир». В ходе всех этих мероприятий у детей формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и самостоятельность. Наблюдается положительная тенденция воспитания и обучения подрастающего поколения. Актуальные вопросы патриотического воспитания совершенствуются в интересах детей, родителей. Биһиги эфир бытыгар кыттыспыт көрәчилер битигер сүтүгөр санатабыт, биһиги быга фирга үлелибит, бу экранга көрөр нөмергитигер майа лохтоохтора акцияга кыттын багалаах жоннор эриен келеңет волонтердары ыңырыаккытын сөп, онна ведомоська либаттааңыт бу акцияга көмө харчыгытын угуоккутун сөп. Владимир Петрович Ларионов атынан орто сколага Беркут военно-патриотический клуб үлелир. Бу клуб үлетин хамнаһын бесяхай. Мәңе хаңыл солуғын қара осколатын военно-патриотический клубын үлетін тұғынан иетилләчілер кәпсиллер. Арғас военно-спортивный клуб 2-нче онағысыла қатарылыйды. Клубпут қара нәхілеген олықтақтары, оттақ серей күттілақтары, братты Алексей Ефрем Ионович Лукиннар аттырын сүгер. Сылы сұрыға патриотический тыны еңері, тұрабы дүдігі бірінілақ болды. 2-нче онағысылдан 40-ге кіттам ақпы. Решение Отечества Республикатаға құраққа 3 место, смотр песни строя 2 место. Бастығылақ ветерандар бұтын көйе 15 жылынан әтедік істенік ағырделевет. 40-та қырғығыны ағын жолы оғыс ағы біліқті өкетер мақталбыт мұңыра соқ.
Улахан қан тоқтулақ аға дойду улу сәритигер саха суруячыларыттан саадақ тутан кыйыну хансыбыттыра. Алжархайдақ сәри бастағы күннеріттен саха сирин суруячылара фроннарға тейбіттере, илбестәқ тылынан өһүнен нороту ытык сәриге өрө күрдүбіттере, сәри кыгалқатын суохоңорорго, фронт оны тыл тулхатыйбат бир самоголорын қачыйга сүмкән улахан өңөлөқтірі. Сәри бастығы күннеріттен уаттақ төлөнне қоғаннары республика қағыттырғар уту субу тақсытылан барбыттара. Ол күрдік аңардас кым қағыққа 1904-ден үс сыллаққа 6 қоған, 5 ағыз кәпсән, оны 304-ден байыннай патетическай ис қоғаннақ очаркалар бәсәттәметтері сәри кемегер опсая ағуғантан тақса кенеге тақсыбыта. Бехеге районтан Семен Осипович Никифоров, Степан Иванович Тимофеев, Николай Иванович Степанов Норой уаттақ сәриттен төрөбит дойдуларға төннен кәлбиттері. Бойын сориятчы Тимофей Сметанин саллат сүрәға билини қоғаннарынан маятағы әдер көрәтчі театрын итилләтчілері бәләқ уналлар. Улаға коп ағасытан, утуй баққада сылжан, үйе дойдум жолын ихин, әрейден митимихин. Син бір әтиеғім, сердәғы жолу біләбінден. Көстер айым сырдығыттан, көңіл олықтан арақсаммын. Сарсын тақсар күнігін, саманна ғыттақпына да, син бір ағарын, сир дүгер жоллағынан. Атағы тәңден хамар аналым бысты бұдан ехін, мас баттықтан барар келер боллақпына, син бір әтиеғім, сирдәғы жолу білебінден. Бойын аттанан оқсуғуға, боқсоң, доғалың болту мехін, көміс кәбіт көміс көңілім, күн болан күн дәрір боллағына, син бір әтиеғім, сирдәғы жолу білебінден. Ағлай ханым тоқты бұта, Россия дәқсен қонуғытығар. Кығыл төлін сибекки болан, кыға үйнер боллағына, син бір әтиеғім, сирдәғы жолу білебінден. Өрі құрдық мен бәйім олық бар, үчігей суақда боллағына, өскәбіт лиянам берігер, өрі ихілер боллағына, син бір әтиеғім, сирдәғы жолу білебінден. Әрді кыржыбы дихин кыржыбат, әрді саллат сүрәға бұттахер боллағына, саспын сәри сарбай бұтын ихин, сардаңыла күн көрін тұрдағына, син бір әтиеғім, сирдәғы жолу білебінден. Билини, сири күрбүт күннері, дойду уолаттарын атарар. Кырдалга ол, әдер уол, кыһынан арықсары турар. Оттан бу кең анынан, мин бөтөрүм тағыста, кини сүрәғын тапталынан, қая кысаргыстан атарый. Марына дуо, курук киниттен кота тәйсыл жатчы. Аңардас кистелеңнәк мечәрінен, кини сүрәғын тутатчы. Эмискетчі ол санныттан, чепчеки или таянна. Марына бумай бұтынан турар әбит манна. Бырастыгын, Петя. Мен урут билинеқтәқпін, күндім әрем кәрген кәреті. Күйті ақта кетехербін. Үгіта тутуспут ытыстарынан, икки сүрәк уата қолбосты. Эдәртері келер олықтырынан, әғартілен күн күлен мишилейді. О, Марына, толыры жаллақпын. Доғыргун әрен чугуйо соға, үйеріні көрсөр үті олықпытын, көміскү сәриге барабын. Ол кыһыттан барда, көннөрбүт күстәқ сүрәқтәқ. Кыз олуттан қалла, келер кемге әрелләқ. Беге улус будуттан, аға дойдуну көміскүр сәриге ыңырыллан, үс тыгынчы әтті сеттон кеге барбытыттан, 1912 кеге төрөбіт төріт бордаргар, илгеле қаластыргар, ал оттаргар, алаға желергер әргілден кәлбедақтары, кыргыз толанугар өлбүттері, сурақтығын мәлейбіттері. Улу кыйы өргөйдәк үйрүтін аймақ біле жандарын сәргелерін кытары үлләстер жылға кинелерге тосқой батаға. Кинелер билиңгей уйгулақ олық, келер көлүнө жолын соргутун, әйелек олығын ихин оқсуспуттара, эдеркен олықтырын кырыстақ сәри топпат толбат улу мағалайгар толук бербиттері. Бер тағаяқ кейі әчейен, бағыран, әмсәғален әргелді біттері.
Билигин былырыңы кыйы күнін бұға фирбытыгар көрін ақтанағы қайын. Амма улуғын эмес олықтауға Мария Степанова борақ сыттақ сұруктар ұрғытынан Толлук Рекордск студия салаячыда Дмитрий Санников, оны Майя Айар студия салаячыда Эдуард Афанасьев 2-7 сыллаққа оңырбұт клиптерін көріоғын. Сәгер қанақ қырғы Буаланаман төнен бартың армияға атарына соғытығына қалбытым Буарақ сеттақ соруғар сороллығы бұтетилер Тапталнарын тыллара Доғалар бұян айманар Сәгәр көйт әнемегіне Әргілеген дойды бар Кайы қаты күн аттынан Тиен көлем мен дейбер Көйтмеген көмүйем Аналығым тапталым Кирен көлем мен дейбер
очогойкан олчамар Карланна хай хедерса Төнөтенер ухатынна Қаллар быта кинини сера Үөрәғалитин үтүөлээх үлэһэтэ Саха Республикатын үөрәғалитин тойгуна Светлана Кимовна Игнатьева. Бүгүнгү үөрүлээх өрөйдэх күнгэ оскола үөрэнээчилэрин уоны төрөппүттерин толорутугар Победа ырыынан килип бастакы сүрэхтэнитин көрүм. Мирное солнце зашло, советуют сирени, каштаны, и назло смертям и ранам счастье снова в каждый дом вошло. То земли, что боят, спасена, нет на свете дороже и лучше. Отдохни, солнце ты слушай, как звенит над миром тишина. Нельзя забыть весенний этот день. Победа, победа, бегущих на улицах людей. Победа, победа, мы все прошли через пламя и дым. Погибшим слава и слава живым. Победа, победа, мы верили, мы знали, победим. Нас огнем проверяла война, навсегда разлучила друзьями, но они сегодня с нами, фронтовых героев имена. Снова мирное солнце зашло, салютуют сирени, каштаны, и назло смертям и ранам счастье снова в каждый дом вошло. Нельзя забыть весенний этот день. Победа, победа, бегущих на улицах людей. Победа, победа, мы все прошли через пламя и дым. Погибшим слава и слава живым. Победа, победа, мы верили, мы знали, победим. Нельзя забыть весенний этот день. Победа, победа, бегущих на улицах людей. Победа, победа, мы все прошли через пламя и дым. Погибшим слава и слава живым. Победа, победа, мы верили, мы знали, победим. Мы верили, мы знали, победим. Мы верили, мы знали, победим. Владимир Петрович Ларионов атынан осколага 2 класс музыка барбытыгар бырыйыкка кирер. Угуятчылар Светлана Борисова, Раиса Скрябина. Өренәтчилер музыка икетин бағылырга жолуғаллар, арас тәрәхінлерге кытталлар. Эфирга 2Б, 6Б класстар толуруларгар «Я хочу, чтобы не было больше войны» денері.
беда. Той войны всех времен и веков шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Правильно я над нами его дорожу, что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит влюбленной зимы, нашу память хранит, словно прошлое нить, что связала нами войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Бу часка тох төһө сумма киирбетин ихитиннерер эбит боллакка биһиги улустан илтимен депутата Находкин Андрей Михайлович бестехинче уухарчынан укта. Онна майя селенетиттен общественный түмсүү түмен ден барын бары билебит. Бу манна опсая 16 түмсүүттен себиеттен онна бир төлбеттен уухарчынан эттон астыгынчаны уктулар. Мекти суругунан Павловскайттан Мичер детсад 35 тыгынчаны мектелен гарантийне берди. Итини тахынан бу бүгүн үлелебит волонтерскай группабыт бирдилен жонтон опсая хетте тыгынчаны комуян агалбытын испиэгин агардын көңүллен. Бастатан турун Пономарева Галина Алексеевна 5 мөһөг, Шарин Илья Андреевич 1 тыгынча, Сергучева Марина Ивановна 5 мөһөг, Павлова Анна Александровна 1 тыгынча, Дьяконова Мария Егоровна 1 тыгынча, Баланова Наталья Николаевна 5 мөһөг, Васильева Марфа Артемовна 5 мөһөг, Скрябина Татьяна Михайловна 5 мөһөг, Константинова Светлана Николаевна 5 мөһөг, Лыткина Светлана Николаевна 5 мөһөг,
Слободчукова Феврония Петровна 5 мөһөк. Бу манна маяга уһуннук олорбут жон быһыытынан мин көрдөкпүнэ барыта уруккот түгер райпо эңер үлелээбит жон фамилиялары диэн. Этен кинлерге агар соттур камыгыяатыттан зириң макталбытын тиэрдэбитин көңүллэ. 5 часка ровно биһиги үбү харчыны учуоттан агын соттан бараммыт төһө бүгүн сумма комуллубутун чопчулан эхиэхэ тиэхпит, онон билигин агыр соттар соттуур үлэ халханан барар. Быһы эфирге көрүөхайын Айтал Иванову ыры күрәхтерен элбәхтә бүлләх лауреатын, дипломатын. Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Очень дальние дали мы с друзьями прошли и нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, не скажу, не тая, лучше девушек наших нет на свете, друзья. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Владимир Петрович Ларионов атынан осколага патриотической ити кең кабааннаахтык сетимнээхтик ытыллар. Оголор бары оскола терээхиннеригер, белие даталарга, декадаларга, аагыларга кеңник кабыллаллар бир доого туора туран калбат. Билигин көрүөгүң оскола белемнээбит видеоклибын. Начинаем классный час, посвященный 75-летию Великой Победы над фашистской Германией. Эхо войны – это слезы матерей, не дождавшихся своих сыновей. Это слезы невест, оставшихся без женихов. Это слезы отцов, потерявших на войне своих наследников. Это миллионы и миллионы взрослых и детей, погибших на войне, умерших от голода. Такова цена Великой Победы, которую своим героизмом на войне и не менее героическим трудом приближали наши деды и прадеды. Наш сегодняшний рассказ о ветеране Великой Отечественной войны, учителе-фронтовике Михаиле Гаврилевиче Громове. Учитель-фронтовик Михаил Гаврилевич Громов, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, награжден медалью Жукова и медалью за победу над Японией. Награжден также юбилейными медалями: Отличник Просвещения РСФСР, почетный гражданин Мегана-Кангаласского улуса,
Михаил Гаврилович Громов родился в селе Беделек Мегино-Кангаласского района 17 сентября 1926 года. Отец Гаврил Николаевич, мать Татьяна Константиновна были колхозниками. В 1944 году поступил на рабфак при пединституте города Якутска, но продолжить учебу не смог, так как 10 марта 1944 года был призван в ряды Советской армии. Прошел курсы радистов при роте связи полка, служил в 644-м полку Хайларе, Харбине, Мугден, Чанчунь. Прослужил после войны в Забайкальском военном округе до сентября 1950 года. Вот его военные билеты и боевые награды. Орден Отечественной войны второй степени. Медаль за победу над Японией. Мои родители Варвара Николаевна и Михаил Гаврилович Громовы окончили Якутский педагогический институт и всю жизнь проработали учителями. Отец 35 лет преподавал русский язык и литературу, 28 лет был бессменным классным руководителем. С моей мамой они прожили 45 лет, вырастили дочь и воспитали 2 племянниц. Папа был очень скромным, чутким и добрым человеком. Вместе с мамой они учили меня не пасовать перед трудностями, быть мужественным, ответственным человеком. С молодых лет отец вел здоровый образ жизни, неплохо играл в волейбол, участвовал в художественной самодеятельности школы. Как все мужчины, он любил отдыхать на природе, увлекался охотой и рыбалкой. Но самым любимым его занятием было фотографировать. Несколько лет он вел кружок фотографирования среди своих учеников. Папа был очень начитанным человеком и привил нам, своим детям, любовь к чтению. Мой отец пронес через всю жизнь любовь к своей семье. Он был для меня примером настоящего, любящего, заботливого отца, а для моей матери он был верным супругом и надежной опорой в жизни. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девочек вся улица светла, не обижайтесь, девушки. Но для солдата главное, чтоб его далекая, любимая ждала. Кыйыны уғансыбытырыалар булжаға снарядка тәмнәқтер. Саллат санатын өрі көтіғар кықтақ, ақтылғанын сылатын тахарар күйістәқ, ағыл бүсеретін сылдаргар айылы бұтырыалары отчоттан батчаға дері уостан түхірбәкке ыллы сырттақпыт. Bir onnu kırıya tuğunan kepsibin. 1904'dün bir sılлаққа сетинне сүрбәхетті күнігер Алексей Сурков кергенігер суругар қоған сурыйбыт. Онтан 1904'dün 2 сыллаққа олуньо ыйга bu qohonu kenitten kompozitör Konstantin Listov ılan bir nedelinen olus iskirbe hırını ayan taharbı debit. Ontan ıla bu ırı Sevastopol'tan Leningrad'a tiye bары fronlarga ıllanmıt. Беге фирбытыгар кыйыны уғансыбыт в землянке ыры. Толорор Владимир Петрович Ларионов атынан ортосколы үйерінәтчіті Айтал Соломонов. К 75-летию Великой Победы.
поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. И хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Быһа эфирга виртуальный параппыт 8 колоннатын көрсөөгөн Филипп Гаврилевич Охлопков атынан Маятагы Ортоскола, директор Российской Федерация Ёпса Юрактайынын бачотта үлэхэтэ Саха Республикатын үөрэгэритин тойгуна Матрёна Петровна Птицына. Филипп Гаврилевич Охлопков атынан Ортоскола ахсыз быкылаагын уусуран жөһүйүтүн көрүөгөн класс салаячыта Наталья Пахомова. «8 сентября на Ленинград». Как странно, мне больше не хочется есть, и ноги совсем не болят. Нет, нужно подняться, хотя бы присесть, ведь это мой Ленинград. Пока я живая, живет город мой, зажатый в блокадном кольце. И мама живая, и братик живой, замерзший на нашем крыльце. Сквозь окна разбитые падает снег, паркет укрывает ковром. Я верю, что к счастью придет человек, но все это будет потом, через время и снежную мглу, пройдя по дороге смертей. А может быть, я насовсем не умру, уйду просто к маме своей. Нет, нужно подняться, нельзя нам сдаваться. Ведь это мой Ленинград. Нужно подняться. Как хочется спать, укутавшись в снежный наряд. Уже 3-й год мы в блокадном плену. Бомбежки, разруха и смерть. За что ты нам, Боже, придумал войну? За что я должна умереть? Опять мне приснился загадочный сон.
сон. Стою я одна над Невой и вижу, как чайка мне машет крылом и манит меня за собой. Потом вдруг взметнулась она в небеса и скрылась в седых облаках. И мамины были у чайки глаза, любовь в них, забота и страх. Немного посплю и схожу за водой, чуть-чуть, только сон ли смотрю. Нет, нет силы бороться, прости, город мой, и помни, тебя я люблю. Ленинград тематын салхыллар онос б класс үйренәтчиләре. Класс салаячыта Саргылана Саввина. Весной 42-го года множество ленинградцев носило на груди жетон, ласточку с письмом в клюве. Сквозь года и радость, и невзгоды вечно будет мне сиять одна та весна 42-го года в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало «жду письма». Этот знак придумала блокада. Знали мы, что только самолет, только птица к нам до Ленинграда с милой-милой родины дойдет. Кто-то родом из детства, я из войны, из блокадного бедствия, из его глубины. Влюблена была в небо, но небо обмануло меня нелепо. Среди белого дня с неба падали бомбы и разрушали дома. Поднялась из обломков, как, не знаю сама, а друзья не успели, мне жалко друзей. Хорошо они пели в первой роте моей, друзья были родом из детства у меня. Не могу я согреться без них у огня. Все это называется блокада и детский плач в разломленном гнезде. Детей не надо в городе, не надо, ведь Родина согреет их везде. Детей не надо в городе военном, боец не должен сберегать боев, нести домой, не смеет неизменно его преследовать ребячий голосок. И в свисте пуль, и в завывании бомбы нельзя нам слышать детских множеств век. Бомбоубежищ катакомбы и детям бы запоминать навек. Они вернутся в дом, их страх не нужен. Мы защитим, мы сбережем их дом. Мать будет матерью, муж вернется мужем. И дети будут здесь, но не сейчас, потом. Недоброй славу не бегу, пускай порочит тот, кто хочет, и смерть на Невском берегу напрасно карты мне пророчит. Я не покину город мой, венчанный трауром и славой. Здесь каждый камень мостовой, свидетель жизни величавый. Здесь каждый памятник воспет стихом пророческим поэта. Здесь Пушкина и Фалконета вдвойне бессмертен силуэт. О память, верным ты верна, твой водоем на дне колышет знамена, лица, имена, и мрамор жив, и бронза дышит. В холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует взятие блокады и гремит в морозном воздухе салют. Это залп в честь свободы Ленинграда, в честь бессмертия невыживших детей. Беспощадная фашистская продолжалась 900 голодных дней. Но блокаду черных месяцев прорвали, и когда врага отбросили назад, был салют, его снаряды возвещали, выжил, выстоял, не Мен энде хәҗидә сордык бирдем.
Эһиги жекергенге самай өйдөбүнүк белелейтин ағал болуқтақтақыт. Ағалығыт оғылар. Үңірабын Холокова Диананы. Үтөккен оғылар, бигі жекергенге бебеге сұлус. Мен көсеп балып Петр Ильич 1904 жылларға сәдегі ғылым бар бұд. Әхәм ұлан өді көрін жүгі сайын тұстансыған депотуға кейбет. Кінне байкал көліге балықтыты бұттар. Ол бұлтыра фронға үтілер әбет. Salgı Mongolya'da kalbetleri görünüşten arka oğuna atarıga sılcıbıt. Antın sürbet ödürüz demir sol sapas polkın rядовой стрелунun сылылабыт. Дыдыгар тынча 904 сәтті сыллахар ерлен кәрбет. Заповедан Япония, заповедан Германия, за доблестный труд. Оннан да медальяны наградалымыт. Әһәм Петр Иванович Хаттата царигы улан баранен маханан кыхан сулусумут харьялаттыгы хабактан тенсирге холсулунан нөлүктен баратит масмастуга кетерден кебиспет. Сәреттен кәлем баран бузулусунан улаханы кеме хада кепсәбәдә. Киненикте билге сәлге сылжы. Дорой Семен Павлович Яковлев олаттырга кепсәбәден кекети Кыйылтон бесылы хақтан елерек бағылыға Вилева Екатерина Романовна Колянинен бұ сұстан мағмар олаттыры көрден боланыр көрәләвтер ойнайды дүнік сұруқ елбеттер. Бұ сәдеге сәсі бәрінен елелеті ерсерегер елбет сұлу ха білген маға үйнен елелеті елбет сәрегер мені қаланығар етмастуғар елден тұрар. Bilge oğulları siyettere, bilge her sulunan kent tutulur. Bu sulun bilge her sulunan oğlu da devrimli boğular. Balkonda dinlenmekten. Sergi oğlatadın, kandıkta oğlatadın, siyem yapımsızge. Öğreteliye, ünlü geçeri, tutundum gün size. Son balonun seneyi, son balonun Margarita olur inni. 7 kolonnаны бәйләрин әгәрдәләреннән түмүктүлләр Филипп Гаврилевич Оклопков атынан орто школа 400 быклаһын өйрәнәчиләре класс салаятчыта Агафья Саввина. Кыйы күнә, кыһар булах анныгар, үстәх парад нергияр, гораттарга, тыаларга, ры таюк жиерияр, күлүмүрдәс каллантан, күлүм чагыл, күмүт үйерер, көңүл күндү олаққа, ағыз аспыт көпчүйер. Бүгін кыйы күнә, бүтін народ әрәтірін, әхеріне ағыстағы санларын, әрәгәй бұлағын көріп бүткіне. Бүгін кыйы күнә, жан народ туғығар, уат буырғанынан қампыт, есер туғығар, кыргыз ханутын аспыт, ажарға істәуі суғарбыт, албан аттақтар күнлері. Кыйы күнә, состақ сәрі кемегер, сүт құраны тоғырабыт, күнлері үлелер, кыйы туғығар тұруласпыт, тәлімнәқ сұрақтар күнлері. Бүгін кыйы күнә, ағас ағыстарын білбәкке, өлі бағыдын үрәрәбет, қараса астақпын дейбәкке, күнлері түлгірбет, орсундар қадуаттар күнлері. Арқа болын әбәлерге, ұды болын әхәлерге, ұлы кыйыны ұғансыбыт, көңіл олақ ағасыбыт, таптауа ветераныр бұтығар, үтік маны жомудығар. Әбә, кыйы күнер тоға құру күтігін, емериян тамориян мейген құру сұллығын.
Açık Kur'an sılları büdük bödük öydüğümü, ağam sıllarları harına düğün tühüğün. Kıpkara keykihi boğulan ağam mesleğine kalbatak, kartıskada, surukta, iyemniye kalları batak. Sıllı kıraşençayным ağam baraksan kurdukun artın solluğun tuttardın kısahağın bakbakın. Ebe kali sıllanılım, en attıgar olurum, durda hakka köme boğulan ağan arolun talarum. Minne hem veteran sireni kaybıta, östoğu gıdayan Berlin'i ılbıta. Minne ben veteran sireni kaybıta, tümleri bilen sıratın berbide. Eğler lağda canlar, eğler oğlu ağabı caroyda. Ehyakanamut ağarda tövd bu kaybılan köçü tutavut. Ütüye ödegöy yürüyüler külüne. Olu göy hattom 5 sığın kırsa. Tığınca 419 gün ustada. Ölür teller iki ardından vod seriyini ortasından doğru bıttırgan. Karak uğda arkasından, az doğru oluqtanan. Oyrağın öleğe erkili bitterge anan. 400 bakıva saatte kanserin sağlığı bıt. Виртуальный параппытын төмүктүр республикабыт улуспут кең туттар кихитин Иван Гаврилович Тимофеев атынан Маятагы лицей өөрүнәтчилери, онна педагогической коллектива, Майы лицейин директора, Россия президентын Россия чолуу учуталлара гранын кахайына, Саха республикатын өөрөгалитин туйгуна Татьяна Спартаковна Попова.
Ехал мимо
Үтүү күнүнен өссө түгү биһиги улуспут олоктоохторам. Күндү ытыктабыллаах биһиги ветераннарбыт, тыл ветераннара, үле ветераннара, уонна сери сылын оголора. Эхигитне улуу кыйы 7-15 сылынан өссө түгүл итити кистенник агардалибен. Бүгүнгү үтөкөннәк күнгө биһиги бир дойдулаахтарбыт, уонна улуспут олоктоохтора бүгүнгү ытыллар акцияга активнайдык кыттыбык биһиги мактанабыт. Эхиги бар болаңыт. Бу эбиеттен киэһэ көрөргү кырдык күөк халламыт сырдаата бу акция өссө даганы бара турарыгар эхиги бага ханаагыт тийде быһыла онон биһиги убастыр үтөктир жоммут сергебит үлелен итиллячилербит эхигитни өссө төгүл ыңырабыт бу акцияга активнайдык кыттын биһиги монумент 200 түһүмәгән оһутугар өссө даганы үп каччы эбилле тураргар биги бага санаалакпыт. Биги улустагы битерәннәр себеттерин председательләре, ола битер оты бир нәһилектән сүрбә нәһилек председательләре бәйләрен кыактарынан бести мәһәк солковые бу акцияга килердиләр. Онна эби өссө кара нәһилеген ветераннара, кыржагас ветераннара Егоров Гаврил Николаевич, Кондаков Егор Прокопьевич, Кондакова Людмила Егоровна, Сидорова Антонина Степановна, Григорьева Мария Васильевна, Афанасьева Елена Гаврилевна, Аммосова Агния Петровна, Онна бияха өрсүлларга председателинен үлеләбет Исакова Клавдия Семеновна бәйләрен кыактарынан үстү мәһәк салковыйлар килерен 2 тыгынча 4 мәһәк салковые октулар. Оны тахынан тумул нәһилеген әмие ветераннары 3 тыгынча салковые бу акцияга күн болар күнүгәр анан менен верен көтөн туран ыттылар. Онон биһиги күнгү председательлер бититтен эмне түгү эссө түгүл көрдөһөмете эхиги бу акция күн бүгүннән токтабат салкы эмне үлелехеңнет бу нәлектерге жоннора үйетитилергер өссө күскө үлелен камсан ден улуу кыйы 15 сыллак барада төһөдө болбатагын иннен бу Аллайын нөңө үтүллан жон серге бука бары көрдүлер ихиттилер онон биһиги мактанакпыт эте Дмитрий Ходулова атынан народ аямнитин жетин үлэхеттеригер кинлер бу бериге сүрдәк кыһаллан müһәллән эрдәттән үлеләтләр хамсатлар онна бүгүнгү счетный комиссия членнергер эме барка макталтыларын кирдебен буга барыгытыгар инникетин торгобай болун жаллак болун өрү үчүгәйи керенери өйдән санан ден бага санабын кирдебен. Үмүт үтө күннен тактабыллах майабыт улуспут лохтоохтора. Күндүтүк саны биги ветераннарбыт, онна сери сылдарын оголора. Эгини барыгытын майя селенетин депутаттарын себетин атыттан, туз бәмапыттан бу улуу көйи 7-15 сыллах өрөгүддөх юбилейнен идитик истинник агардылибин көңүллә. Бүгүн бу аныгы олохтетменен ытылдыбыт акцияга бары бидилен кыттыбыт тәртелерге, бидилен кыттыбыт ылларга, оннаттан кас бидди кихи илитин сылахан бедбикке банна баргытыгар бу терия хамыятыттан сеттен халлаңыр улханнык мактандыкпын багарауын, онна бу терия хамыятыттан туспа улхан макталдын тередемете биги волонтердар бытыгар. Биги волонтердар быт бу 2 уйустата жастар бытыгар. Бу улахан кухаган жайда садулла өрек әлбитигер бәлерин көмөлөрүнен күн бүгүн үлән келдер ол курдук олар же бүгүн бу акция кыттыганнар көйен кэлбе жоннорго баран жээлерге хыджан акцияны таркаттылар. Ол курдук ол волонтердерге тарих хамыятыттан мактаныйкын барабын, оннаттан мактанемете тарих хамыятыттан биги
бу акцияны терибит Дмитрий Федорович Ходулов атынан народ айымытын жетигер, онна бу счетный хамыяга туз бяма апыттын эме макталбын теридибин. Онуттан баргытыгер билдеремете бу акция бу бүгүнгүнен эре түмүктенмет, ол курдук ага дойду абынна ан дойду 2 серийде түмүктенбит чыгылатырлы ола бетер балаганайын 3 күнүгерлы бу акциябыт салганар. Онон ким бүгүн успейдабата онна көйен келбеда жоннор ханагатын түһеримен араз причина болачы. Онон бу акция калиндаганы эги бягат көмөгөтүн берехит кыттыхыт тен эрнебит. Онна бу акция халгы халганарын билдиребит.
Күндү көрәчилер бит быһа фирбит түмүктенере олох агаяк кем калла, сотору кеминен агар соттур камыгыя түмүк тахарыга. Билергит курдук мен халас районы серисылларгар кыһыл армия байыстаргар анан 5 тыгынчы устука ити таңас, тоғын 1 тыгынчы солкобай сумалах бир дилен белектер комуллан атарылы буттара. Тыгынчы 904-дün 4 сыллаха битehigер оборона фондугар барыта харчынан 2 тыгынчы 204-дün 6 тыгынчы агас 304-дün 5 солкобай заемнар облигацияларынан 900 тыгынча советский саха сире герой саха Федор Кузьмич Попов ден аттамыт танкалар колонналарын тутутугар 904-дün агас тыгынча 110 солкобай кирбите, онон район нехиленетин фронга материальнай үбүнен харчынан көмете барыта 7.390 тыгынча 519 солкобай кетеңнеспите. Бу отчотогу сери кеминагы ас тор, олу сырахан олуктак нехиленняга, сүннүнен колхозтак массага, баха мулахан үп харчы онны көмө эте. Бу барыта туох бар ыгар кыһылхалары бэйэтин этинен канынан билбет, киһи кыайан тылынын эппет ара сол ыарахаттары, ачыктааһыны хоргуюну, өлүүнү сүтүүнү, эстиини быстыыны барытын, ол да боллар. Күнүстери түннери кыайы туха диэн жолурдаах үлене, кахан да мүччү туппатах оройон барын эхиленете, тыа сирин жонун сергетен сери сылларынагы героическай үлетин онна тулхатыйпат жолурдаагын түмүгө болар. Ол курдук 1904-дөн 3 сыллаакка бурдугу государство болжогон инине туттарыга күрәхтәһине көгөләчинен меңе хаңалас районун ытчата болбута. 1939, 1904-дөн 3 сылларга күскә кураннан саха сирин жонун олого олус устугурбута. Астаңас олус кырымчы кете, өскөтен сери уоттах толоонугар саха сирин 30 тыгынча кихите өлбүт, ол хигер 7 тыгынчаттан тахса кие сурага соксөппүт боллагана, түгәх тылга, ырақ котугу кырайга, 6 тыгынчаттан тахса кие тымныян, коргуян, үле ырахан условиятыттан онна ылжан өлбүтен. Бары күйі кыйы иһин дойду бүттүүн түмөктүн, өстөөх бүтүн үрен эһен, өрөгөйбүт үрдөөктүн. Кыйыны хонсыбыт геройдарга албан ат. Ура табарыстар! Бүгүнгү ытыллыбыт акциябыт түбүнгүн этебит. Ол курдук уу харчынан бүгүн 361 тыгынча хеттемөһөх комулунна гарантийный хуругунан агыс 107 тыгынча төтмөһөх 6 хоккобай 612 харчы, онна перечислениядан 319 тыгынча 512 хоккобай 17 харчы кирде. Опсая бүгүнгү акция түмүгүнен 1.600.619 солкобай 4.9 каччы протоколланна, онотон манна хитиннер эбип боллаккам улахан тәрилтелер бит ити телефонунан кепсетиге суммаларын пока чуолкайдаабаккалар мектелетилер, олора здравоохранение курдук улахан тәрилте. Онотон бу инники этиллибитин курдук акциябыт вихене малаганы ыйыгарды салханан барарынан бу сумма өссү төгөл эбилле туруога диэммит, онна Джон Серге нәһилиектер тағаны өссө бу акцияга көктөктүк салгы кыттаннар биһиги суммабыт эбилле туруо диэн эренебит. Барыгытыгар бархамактал болохтун. Тыгынчы 904-дün 5 сыл 5 ыйын сүрбет өткүнүгер Москвага кыйы парады болбута. Бу паракка саха сириттен 14 киһи кыттыбыта. Биһиги улустан Чемайкыттан Дичковский Петр Прокопьевич, Холгуман Элегиттен Яковлев Иннокентий Иванович иккис улуу кыйы өргөйдөх парадыгар кыһыл болуосакка кампыттара. Ие дойдубут көңүлүн тутулга соох болутун, эйеле хологун тугар олохторун толук урбуттарга, уоттаах сериттен этеңге эргиллибиттерге,
тылга күрәннә хөлелеринен кыйы өргөйдөх күнүн уансыбыттарга макталбыт муңурасуох. Эһиги сәри үле фроннарыгар көрдөрбөт хорсун туллаңнаабат биге геройду быһыгытынан кең тоттабыт. Бүгүнгү быһа эфирга материал белемнәбит жоммутугар макталбытын биллеребит чуолан маябыт осколаларын учут алларыгар онна үөренәчилеригер. Бүгүнгү быһа эфир режиссера Михаил Илларионов, ытаачы Екатерина Ефремова. Доробай болуң, бәягатын қарыстаның аныгы эфирга көрсөй хадере.